the extra classes. And SGP yabe inga skolo yasisa court yabe irula in favor of the school. One time ba khutlele ba school. So na dintwa tshebetso dikolong ha itsamai hantle bo o dula o bana le morusu between balona SGP a khona ngwa diqeto. So le teng re na le mathata ao, but as of now tamolao SGP ya sekolo seo intse editing ne re tlo etsa bonnete ba hore re sebetsa le yona re bone hore ha ra bona SGP re ka sebetsa jwang hore re chart a way forward. Ntate Ndaba ke lebile haholo ho buisana le wena. Mamedi eno ke mmueli wa lefapha la thuto province ya Free State Howard Ndaba. Re fihlile peletsong ya lena la imatlafatse ka jeno se khametse moilwa ke lebogile go mamatodi le nna dimakatso wa hafolo se re lebile haholo ho ba le wena ka jeno ho lena la imatlafatse. Re boela re tena hape nakong e tlang ha modimo o ratile ena nako jwale ke a hore ke fetele lenaneong la jwale ke nako le thuso motaung tau ke tseo o tlonkinele matsometsing e ne sisitse Samo ya motho motla ko le boya ngwanana metsotso ke 20 le metso ngwana mme dumela ngwaneso dumela hle mo mamedi motle khotso ngwaneso la taule di paka mamarile wa dijabatho fatla o sa taua so tshabea bothong sa tau masapo ke matšale a kgale le yentseng tau ba nna ipruma makwala a tetema ka melenrope tsa banna di otlana bo patapata meno a banna tsa mantsa lla bojwarajwara khotso ngwana mme dumela ngwanetswa ya wa tšha wena mane wow motho motle nako e se dumetse le metsotso dumetsa ntle fela ke 25 hona jwale pele ho hora ya pele le nanao ke jwale ke nako nanao la ditshebeletso ha hona ha hona tshebeletso nngwe e tshwanang le Lesedi FM ha re tla nanao lena le shebaneng le ditshebeletso makeisheneng metseng ya rona mapolasing
ditoropong le ditorotswaneng nano lena le shebile rena re a kae e re ke tlo fa pina ke tlo fa ngwa pina tsa monate haholo pina ko tshwaretseng yona ke pina ya Abafana Baseqhudeni ba shebane ne re ha ba tswile ba ilo bina he bana fumana ba apere di-pantyhose nakwane ya kgale yane ha ba tswile ba ile bo Lesotho ba ile dibakeng tse fapaneng kwano Afrika Borwa ba itetse bo pepenara motle ba tswile ba itetse melao ya Basotho rona jwale go dumedise ka morethethono monate wa melao ya meetlo ya Basotho Melao ya Basotho kenise huwen Itluwetse melao ya Basotho kenise huwen Itluwetse miyeto 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 ya Basotho kenise huwen Basotho le kene se khweng Abafana Baseqhudeni ono tsama mono he Mazambane wa ntseleno hen e mong hape a lente mono ke Ntate Mkhize o ka kapatsena banna o go utlwe ka mo bane ba bina monate ka teng ka mmino monate wa Mpaqanga mmino monate wa Mpaqanga ono o ratwa le ke bo Daniel Tebokwekwe o ratwa ke dikakapatse kgolo bo Ntate Motho fela Makgetha mmino ono o ratwa ke bo VMM ono ratwa le ke bo Ntate Mokotso o ratwa haholo mmino na ke bo Lehlonono Hlalele dumela mo mamedi motle hona jwale re metsotseng ya mashome a mabedi hantle fela pele ho hora ya pele taba tsa ka dingata ke tlo kena makeisheneng ke tlo kena metseng ke tlo kena le metsaneng ke tlo kena le mapolasing strateng se o phelang o sona ke tlo pala makoloi le wena la o tsamaya ka bicycle ke bicycling ha o le ka ratutu Oba Mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals. Stop. Iphumanele maqa a robedi a nama ya kgoho di-chips tse pedi tse kgolo le di-mini loaf tse 4. Stop it. Tsena tsohle ka 159 fela boloka 75 randa. Kenyeletsa le sono maphodisa 1.5 liter ka 5 randa ka. Na o se o utlwile ka SABC app ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a televisioning le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa. Mamedi ke a o dumedisa ke a wa moelang hohle mo mametseng tshebeletso ya Lesedi nna ke tlo ke phutla mere ke a pele tsenyane di tla dintshetse morao khotso.
ho bolelang hore o le kae kapa kae neng kapa neng ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart tving tableteng le cellphone ya hao. Downloada SABC Plus app kajeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela diradio tsa rona kamane ka Rustenburg ra utlwa bothata bo ana le mbona ka batho bana ba rafang e le hore ho hang ha ba molaong. Motho motle komisi ya Ntate Matlanga yona ntse e tswela pele ai ditaba tse buang mono di a tshosa ba sepolesa ba tlameha hore ba tlameha ho sebetsa ka thata hore ba khutlise seriti sa sepolesa ba khutlise maemo a matle espoliseng ba tlameha go sebetsa ka thata hona ha o mamela mono dintwa tse neng di lwanwa tsa industry ena ya ho hulwa ha makoloi ha elore hona le kotsi mmileng o itseng e ka ba N3 ha o ya ka bo Durban e ka ba metseng ka mona ai kore motho wa swaba ha o mametse mona utlwa ba bua ka towing industry bana ba hulang makoloi wa swaba hape wa ipotsa hore na ha o banna batho kgwebong tsena ka hohle ho ya lwanua ke industry ya ditekesi ntwa iteng ha o potela ka mona ke bana ba ditou le bona ke ntwa ke eng ho tla jwang banna ka itshaba tšhelete ai ka saba sinogonogo ka saba sinogonogo man ka itshaba tšhelete re ya metsotsong e 18 hantle ho le ba horeng ya pele o mametse Lesedi FM o ske wa suta mo mamedi jwale ke tla ho wena ke tla mono mo phelang teng ke tla metseng ya lona ke a kokota ke kopa rona le wena re tle re bue hona jwale o ko ntitsetse wena mono mo lente abanna wa tseba le Winberg a o banna makele ke tlahle mono ha bokoloi le bona ntitsetseng ho jwang ka metsi a le ke le ngolle kwano mona WhatsAppong ya Lesedi FM metsi a jwang ho jwang hona jwale ka bothata ba metsi ka mono ka makeleketla Venberge ngolleng le bue le nna le mpolelle hore na ho jwang. WhatsApp ya ka ya Lesedi FM ke 079 758 5066 079 758 5066 le tla mphumana ke le emetse mowa ere ke bele ke fete he ke utlwe mo mamedi ya ntetsetsang hona jwale ke batla utlwa hore motseng wa bo jwale maemo a tswanga khotsa mo mamedi dumela hai o khawile o moyeng Lesedi FM ke na le wena dumela ntate o buletse sealemoya mme ka tsele jwalo a semohe mo mamedi dumela khotso sa duma sealemoya mo mamedi o moyeng Lesedi FM hai Hello. Mo mamedi o tla ntetsetsa dumela ntate Motaung ke kopa thuso ya hao ha e sale ke mata Home Affairs ho tloa 2009 ke batla ho etsetsa ngwana ID ke ntse ke sokola le honna jwale ntate wa hae ke moahi wa Afrika Borwa nna ke thewa Lesotho a go re kutlwe taba ya hantle hore na ho etsala jwang ausi ke a o letsetsa ona jwale he ntate thuso wa o letsetsa ke batla ho bua le wena ke utlwa hore na o re bothata ba hao bo kae semo he ke a leboha ausi dumela le kae mme ke a leboha ha re utlwe taba ya hao ho etsala eng ka ngwana ntate wa hlokahetse so metsetse dipampiri tsa hae jwale e le hore ha ke ya Home Affairs ba njwetsa go ke letsetsa ngwana dipampiri Lesotho jwale ntate ke motho wa South Africa jwale ke eng o sa ka wa ngodisa ngwana ka nako e ngwana a qeta ho hlaha ngwana ko waneng kwa 2007 nne 2007 ntate a hlokala neng o hlokahetse 2008 o hlaetse kae ngwana hao mama
Ho hlahetse Pelenomi. Pelenomi di kae pampiri tsa Pelenomi e ntse bontshang le lebitso la ntate wa ngwana di teng kaofela moo? Di teng ntate. Ke bua le mang? O bua le Moleboheng Mafobole. Moleboheng. Jwale hona jwale so o dula ho kae Moleboheng? O kgutletse Lesotho? Ntse ke le Molofanteng mo ka phase 7. Ngwana o le mo di kae Moleboheng? O na le 18 years. 18 years. Wa bobedi ngwana ena o le mo di kae? Ha ke na bobedi ke yena le one fela. Ke ena o na le mong fela. Mme o hloka ID. O hloka ID le birth. Ha o ntse o le moimana hona teng Bloemfontein o ile wa tsamaya le clinic ya kere? Yandang. Ba ha bontate ba kae ba ntse ba le teng? Ba amanang le Ba ntse ba le teng. Ba teng. Ho lokile Ba ntse ba le teng. Khala ke ba kopa ntate thuso ke ba kopa go ba nthuse. Ba ntse ba ntse fela go neng ke neng. Ha ona mohla ba nthusang. Yandang. Fela ngwana o holetse kae ka Afrika Borwa kapa Lesotho? O holetse ka Afrika Borwa. O kena sekolo bula Masango etsa grade 11 no. Okay. Ke a leboa mme wa ka ke a ifitisa tabena mme ke tla kopa moshane sore a o letsetse. Ke a leboa ausi. Thank you ntate thuso. Wa bona he o ske gore ke a o kopa ka boikokobetso bo boholo. O ska hatla ngwane mong hape bona ka ngwane ena o 18 years bona ka mo o sokolang ka teng. Wa bona ntwe o? Ke sa tse tsa ngwana ntate thuso. Ha di eme di botse. Thank you ntate. Ke a leboa mme tata. Ke mo mamedi ke fitile ho mme kwano mona ke batla o tlisa taba e hantle hore na se etsang hore a sokole ha kana kenga ere ke tle ke fete ke tle ke kopane le moshane so mona a tsebe ho motshwara a buisane le yena hono motshwara a tsebe ho buisana le yena o re kaofela o re felletse o re dipampiri di teng ntho e nngwe le nngwe ya ngwana e teng ke rata ho le kopa kgaitsedi tsa rona ke a le kopa kgaitsedi tsa rona ha holo lona ba tswang Lesotho ba tswang Swaziland ba tswang Mozambique ba tswang Botswana kae ke a le kopa ka boikokobetso bo boholo hle tabena ya bana e utlwisa bohloko bona ngwana o sa bila ya matricing empa ka lehlonono molao o a tjhentjha ka lehlonono molao o a tjhentjha ka lehlonono le legolo molao wa tjhentjha ona jwalo hore ngwana le hantate a ba tswa empa hlaetse ka Afrika Borwa ka mona tlameha hore ho etswe ka hohle hore Home Affairs e mo thuse tlameha hore ba etse ka hohle ka moo ba ka kgonang ka teng hore a thuswe ngwana o ntse a le sekolong hona jwale bile o lo etsa matric ke a le kopa hlokomelang bothata bona a se papadi ke ntho e bohloko amporo ngwana ba fihle 18 mona maya matha theosa anyolo le lona bontate ke a kopa hle banna ke a kopa thusang bana ba lona ha o tseba hore mme a se wa ka mona ka Afrika Borwa ema le yena mmenwa ema la le se le qabane le yena ema le yena hore ngwana a fumane dipampiri tsa hae ngwana a fumane dipampiri tsa hae e ska ba pao ya ba pao ho tloa mona wa ja fatshe ho tloa mona wa ja fatshe ho tloa mona wa ja fatshe wa pala mazola bati ya ba wile hanka bula mehala mona ka botsa ka bana ba tshwanang le bona bana ba mme ka utlwa ke bothata bona ke a feta he mono mosebetsi wa ka so o qadile nana o lena le shebane le ntho e le nngwe fela ditshebeletso e re tshware mabenkele wa Tsatsi le leng le le leng Afrika Borwa ena ka bophara diketekete tsa batho di itella ho etsa phapang di tlisa tshepo le ho thusa ho aha metsi e atlehileng Hola, General Batusta Batukada boss re ka kwano ke di 6 tsa May ke la bobedi re la ka o jwetsa ga tla be re ka kwano ka Sharpeville Tshwaranang Primary School di smiles di ready boss di smiles di ready sentse re le teng he jalo khagile ga o tshepisa re ka kwano ka Tshwaranang Primary School ka the biggest morning drive at a breakfast re ntse re tsamaya jalo ke leeto la rona mo retelang jalo dikolo re teng ka kwano ka Sharpeville ka Shabase re tla be re na le ntho tse ngata tse re di etsang ntho a bohlokwa ke yona eno ke meno boss
Thank you for choosing us. A big thank you to the team from Lesedi FM for gracing us with your presence. This will most definitely be a memorable occasion for us all. Hola General Batusta Patukada boss re ka kwano ke di 6 tsa May ke la bobedi re la ga o jwetsa ga tlabegele ka kwano ka Sharpeville Tshwaranang Primary School di smiles di ready boss di smiles di ready sentse re le teng he jalo ka ga o tshepisa re ka kwano ka Tshwaranang Primary School ka the biggest morning drive at a breakfast re ntse re tsamaya jalo ke leeto la rona mo retelang jalo dikolo re teng ka kwano ka Sharpeville ka Shabase ka tlabegena le thotse ngata tse re di etsang ntho a bohlokwa ke yona eno ke meno boss. Thank you for choosing us. A big thank you to the team from Lesedi FM. Ha ke tsebe ntwena ya bohloko o tsebe me ke rata o kopa ho ngwaneso ya balang papatso ho ngwana mme re a kopa hle bathong re a kopa Sesotho ke puo ya marena re motsotsong a robedi hantle fela pele ora ya pele o mametse Lesedi FM ena ke tshebeletso ya hawe kgolo tshebeletso e kgolo haholo e robedi ona jwale metsotso pele hora ya pele ke tlo bapalla pina monata mpia Joseph D moshaneno o sa hloka etso thewa ka mona ka maokenga ho la Kroonstad dumelang ntate Thuso Motaung ke dula mona Orlando East ke bona Orlando East Soweto maobane Orlando Pirates ba petse ka ho lekana 1-1 ibile papadi e boima haholo papadi e monate empa e ne le boima 1-1 ire heke ibile ba bang ba thewang hape ka mono ka bo Orlando ba ile ba re banna ho etsala jwang ire ke fete taba ka kina ke ka hlatswayo straight ke ngwanana le modimo 21 ke tswalletswe ka Afrika Borwa ntho tsa ka dipampiri ke na le tsona kaofela empa ha ke khone ho fumana bukana ya boitsebiso a go re ko letsetse ngwana ka kutlwa rena ho etsala jwang ho tla jwang gore o ska fumana ID mohala walla o phamise mohala ke se ko letseditse ona jwale metsotso ke tsheletseng o le ba goreng ya pele e re ke moleke ke motlo ke a o phamisa dumela ausi o phetse hantle mama ke phetse mna ke o phetse jwang tate Thuso ke a phela ha ke utlwe taba ya hao o dula ka mona ka Orlando o re o na le dipampiri o hlaetse Afrika Borwa kapa o hlaetse Lesotho ntate kwa Afrika Borwa ke ngwe tsala jwang ntate Thuso ke ngolla ngwana nna ke nna dibuse Mokwena ngwana ke Katleho Mokwena ke kopela Katleho Mokwena o na le 21 years ntate Thuso o kene sekolo o qadile preschool aya primary aya high school ya ba ha fihla high school ha gone o thola dipampiri ka lebaka la hore ba tla wa ke tswa Lesotho ntatai se hantle ka bachelor ntate wa hae la hloka ka 2007 ena o hlaile ka 2005 a isa le ke mo sa ke le mo ntate Thuso ngwana ntate o hloka 2007 ya ntate Thuso yana o na le dipampiri tse feletseng ho tloa ha na hlaha o na le immunization card di certificate tsa primary le ya matric ha so ka ya Lesotho ha ke nkopela thuso ntate Thuso ha tsebe Lesotho ha so bone Lesotho ho hang ha so le bone ka mahlo ntse le bana pela mo TV ke le bo mme o sa bile na le 21 years o pasitse hantle ka bachelor di dutse re shebane le yana ka mahlong ha ana tsela e nngwe ho hang ka lebaka la pasa ntate Thuso ke le bo mme
ke hona le Mamkubung ke tla mo kopa hore a tle a o letsetse a buisane le wena ke utlwile ha o ntlhalosetsa ke a leboa ngwaneso utlwa ke a leboa ntate Thuso ke tla mo emela ke a leboa tlhompho e kalo ntate Thuso e re he ke tla etsa mosebetsi wa ka o motle mosebetsi o ratehang ke ba kopanye le Mamkubung. Tigers don't cry. Wow, tla utlwa moshemane na ha bapala keyboard o tlo bona a tshwara keyboard na ke pa 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 pom 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 pa 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 pom 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 pa 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 pom 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 pom. Yey, mamela keyboard yeo. shapa moshimane no banna man o tla monnate moshimane ba ne a seng a iphumuletse Joseph Dia o na le tsebo engwe makatsang e bile o la ruta le mora ha tsaba ba mora wa khona o bapala masapana a shwilenga jwalo ka ntatai nako ke hora ya pele o mametse le Lesedi FM kgoteng la kgatso la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya pele o di ballwa ke mosiwa tswempa pele o tla o balla dihlo tsa tsona. Komishini ya Madlanga e bapala kgatiso ya moqoqo pakeng tsa mofu le mokganni wa lori e hulanga makoloi.
go tsa matšhaba moporesidente wa Russia o etela dihlekehleke tse kwang lewatleng la Pacific lekgetlo la pele. Mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela. Ke Lebohile haholo Tau. Mamedi dumela. Komishene ya Madlanga e bapetse kgatiso ya moqoqo o pakeng tsa mofu Bevan Loftus hammoho le mokganni wa lori e hulang makoloi Clive Naicker. Kgatisong eo Loftus o botsa Naicker ka taba ya ho lefshwa ha diranta tse ka bang dimilione tse 2.5 bakeng sa hore a bolawe e le morero o ileng wa hlophiswa ke Naicker. La le jwalo nakong ya puisano eo Naicker o ile a latola ditlaleho tseo. Loftus o bolauwe ka uthungwa ka la pele Mmesa selemong sa 2023 ka tlaleho ya hore ke ditho tsa sehlopha se fuputsang ditlatlapo tsa makoloi a tsamaisang tjhelete se neng se eteletswe pele ke mohlanka wa lekala la mafokisi la di-Hawk Diana Govender nakong ya letsholo la sepolesa. Mr. Clive himself, how are you? Like a lot of money, 2.5 on my head now, eh? Who is here? Evan, you? Yeah, how you can phone Dane to tell Dane to set me up? Yeah, I never ever fought with you. I got no problem with you, but look like you after me. You paying dinner, governor, you paying all the carols. You and Puff to do all these things to me. I never had nothing to do with you. I never minded your business. I got no flop with you. But Bali, you went out of your way to do all these things to me. You want to kill me and all. What kind? Bali, where's the numbers? Federation ya basebetsi ya COSATU e bolela hore ho na le kgonahalo ya hore ho tjhaelwa monwana ha setshwantsho sa molao sa diphetho tsa ditshebeletso tsa khiro se seng se le ka pela parlamente se ka lebisa ho fokotsweng ha ditokelo tsa basebetsi bao e leng melata le ho qojwa ho hlohlelletswa ha lehloyo kgahlano le melata. Ke setshwantsho sena mmuso mo teng o sisinyang mehato ya ho laola khiro ya basebetsi ba tswang dinaheng tse ding lo etsa bonnete ba hore maAfrika Borwa a sena mosebetsi a fuwa monyetla pele ba fumana mosebetsi. Mokahanyi wa Federation ya basebetsi ya COSATU parlamenteng Matthew Parks wa qaqa. It's been coming for a while, so it wasn't drafted in response to the recent issues, but the challenges of migration haven't also just started this year. They've been around for years and years. We discussed and engaged upon this bill in I think 2023, so that's about 3 years ago. Unfortunately, government moves the time very, very slowly. It's now before Parliament, and basically its objective is to say we have a very high unemployment rate of about 43%. We need to prioritize South Africans for employment, especially young people. We're trying to find a way to address what we've seen a real increase in the past decade, 2 decades, where we often find employers rush to hire undocumented migrant labor. Lefapha la naha la toka le bolela hore ho nyollwa ha tjhelete bakeng sa makgotla a dinyewe tse nyenyane ho totobatsa mekutu ya mmuso ya ho etsa hore toka e fihlelehe ho batho ba tokotsing. Sena se tla nakong ena eo Afrika Borwa e leng bekeng ya phihlello ya toka tlasa mokotaba o reng ho aha setjhaba se nang le toka le tsebo e batsi. Letsholo lena la beke kaofela le tlisitse dikeletso tsa mahala tsa molao le ditshebeletso tsa bohlokwa tsa mmuso ka kotloloha ho batho ba metseng ya bona haholoholo ho basadi, bana le batho ba kojwana di mahetleng. Andre Snell ke motlatsi wa letona la naha lefapheng la toka le ntshetsopele ya molao wa motheo. A very important development has taken place over the past few weeks, and that is that we've increased the jurisdiction of small claims courts from 20,000 to 30,000 rand. That makes small claims court services available to many, many more. And in fact, many South Africans were really struggling. Some of them were even settling, reducing the amount of their claims exactly to fit in the small claims court jurisdiction. That's been increased. Lefapha la dikamano tsa matjhabeng le tshebedisano le bolela hore taba ya bofalli e tshohlilwe ka botlalo ke matona dinaha tsa SADC tlasa boetapele ba letona Roland Lamola. Matona na boetse a tshohla ditaba tse ding tse mmalwa ho kenyeletsa tsa kgotso le tshireletso le batweng lena. Dipuisano tsena ke karolo ya seboka se seholo sa SADC se motjheng Durban.
moelelo wa lefapha Crispin Phiri o bolela hore mathata a tjametseng lebatoa lena a lokela hore a rarollwe ka ho phethahala. The migration issue was discussed quite thoroughly, where South Africa provided an update to the SADC states, stating that firstly, what we are seeing in South Africa is legitimate concerns about migration are across the SADC region, because ultimately we then feel the effects of that. But more importantly, these issues also emanate from structural economic issues, also within the SADC region. So how do we ensure that as the SADC region, we address the question of unemployment, we address the question of economic growth? Mamedi ha re lekola tse ding tse amanang le matjhaba, mo presidente wa Russia Vladimir Putin o etetse dihlekehleke tse kwang tsa Korea lewatleng la Pacific lekgetlo la pele. Dihlekehleke tsena di ile tsa kena tlasa taolo ya Soviet pheletsong ya ntwa ya bobedi ya lefatshe, mme o tloha ka nako eo mabotho a Moscow e sa le a bonahala tikolong eo. Japan calls the islands the Northern Territories. Foreign Minister Toshimitsu Motegi responded, saying the 4 islands are Japan's, quote, inherent territory, both historically and under international law. He strongly protested Putin's visit. The 2 countries have never signed a formal Second World War peace treaty, with the unresolved territorial dispute over the islands remaining a major obstacle. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka sehloohong ditabeng tsena tsa hora ya pele. Komishene ya Madlanga e bapetse ka kgatiso ya moqoqo o pakeng tsa mofu le mokganni wa lori e hulang makoloi. Mamedi ha re diphethele ditaba tsena tsa hora ya pele tse fella mona, mme tsona re diphethela jwalo ka tse amanang le boemo ba lehodimo motating ona o potoloha le naha. Re qala jwalo ka province ya Gauteng le North West, lehodimo le kwaetse ho abata the le Mpumalanga ho kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a jadileng a diaduma le pula ka Botjhabela. Ha ile provinceng ya Free State lehodimo le kwaetse ho abata. Northern Cape lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata, mme ho bata holo ka Botjhabela. Re lebe jwalo provinceng ya Western Cape mo teng lehodimo le hlakileng, mme o futhumetse fela ho kwaetse ka ho kgetha dibaka dibakeng tse ka leboya Botjhabela. Ka go le ka Botjhabela province ya Eastern Cape lehodimo le hlakile ho abata, empa ho bata holo ka Drakensberg. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng lehodimo le kwaetseng ka ho kgetha dibaka ho abata, fela ho bata holo ka borwa bophirima ka mafafatsane a jadileng a diaduma, mme ho tsholoha le pula. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi. Ke kgutlela wena Tau. Asimo ngwana mme re ya mabenkeleng ka nako e sa fediseng pelo e tla be re ya mabenkeleng mane metsotsong e 10 ka morao hora ya pele tla be re kena mabenkeleng. O se ka ba sutha mo mamedi taba tsa rona di ngata holo metsotsong e 30 hantle ka morao hora ya pele re tla be re bua taba yane ya bana ba le ba Maokeng le bana ba bo Dennis Villa. Ke a o kopa o seke wa sutha a dula le nna hona jwale re metsotsong jwale re a re totoba re a ho 10 ka morao hora ya pele. Re tla mabenkeleng re khutla mabenkeleng tla kena tabeng. Hey tada, get a real deal loaded Russian flavor. It's on Debonairs Pizza. Impa, o ka nna pizza Mr. Doing Too Much. Ke tletse kana make ditsong habedi ka 35.90 fela. Ke nama e ngata, tatso e ngata le kgotsofalo e ngata. Haeba o rata ho etsa dintho haholo jwalo ka nna, WhatsApp #DoingTooMuch go 087 240 5777 mo latele ditaelo. O ka ikgapela 4,000 rand le Lesedi FM. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
Reka hona jwale ha Boxer matsatsi a mane fela. Fumana Sunlight hand washing powder 3 kg ka 69.99. Coca-Cola original taste soft drink 2 liters tse tsheletseng ka 120 rand. Disolo tse pedi ho moreki. Reka hona jwale ha Boxer. Motle re metsotsong le shome hantle ka morago ram ya pele le mmino monate ro tshwere Steve Tebo Kekana hona le pina le ngai bina le Montsane robala ka khotso monna le Qwetha Tebo Kekana metsu a ha le ba le mpa metsu a le bala ke ngwa dipina tse mata Steve na bina dipina tse na le molaetsa na bina dipina tse na le molaetsa metsu a ha le bale empa moetsi yena wa le bala o tla utlwa la pina na e qala ke sa hopola ntho empe o kile mangetsa yona ya ntlobisa le dihlona o tla utlwa mmino no monate nate ona mme utlwe ka moo Tebo Kekana a binang ka teng ya bapala mono ke Charlie ke ena a bapala masapo ana a shweleng Tebo Kekana nka Usaupula ntwani yembi okile wanketa yona ya hutwarisa liditong wabale hali mona haye Usaupula ntwani yembi okile wanketa yona ya hutwarisa liditong wabali alimona haye muetu wa halibali emba muyeti uyalibala muetu wa halibali emba muyeti uyalibala muetu wa halibali emba muyeti uyalibala usike walibala huri yilo yaka isali buhluku kahobu wabali hali mwana haye usaupula ntwani yembi okile wanketa yona ya utwarisa liditong wabali hali mwana haye mwetu wa halibali empa muyeti uyalibala mwetu wa halibali emba muyeti Tolo manatsa ma Steve Tebo Kekana itsa ntotsai hole monate ngwaneso ho sna di covid tsena ne re sa tsebe ka di covid kana ko tseno ho sna ntotse ngata wo ba thonga e re ha buisana e le mo hewe na dumela au se dumela a re dumela ntate dumela papa ho jwango o khona nka moratuwa wa hawa o mo khere bicycle mona o tsamaye ka yena o etsa ngwena ha tshojalo Steve Tebo wa Kekana tebelele letle are hey o sa upola nthono le ngwanketsa yona ha metsu a le bale empa metsi ena wa le bala tla metsotso le 15 ka morago ram ya pele ke tsile mo hlokomela o bua ka cell phone hlokomela ke a bona o tshwere cell phone tsile mo ke a kopa hle ngwana mme ke kopa o ganne hantle mme o iketle
e re ke shebe bona butlo se ke wa WhatsApp mapele twa re bakela mathata ke le bona ona jwale di lo lata bana di bakeng tse fapaneng ha o le ntate o lata bana o le mme o lata bana ba sekolo motsherona mantsibuya bua hantle ha bana ba lwana bua le bona ha ba qala ba lwantshana fela bua le bona wa tswa ona le ntwe mmakaditseng ha ke bua ka taba ya bana ba dikolo ho thwe bana ba fetang milione dikolo mona ba kile ba tshwarwa hampe ke bana ba bang ba wotla ba bankela dijo ba ba tshosa ba kore ntho tse mpe bana ba fetang milione re tsietseng Afrika Borwa ha bana ba fetang palo ya milione ba lla ka hore le bona ba kile ba tshwarwa hampe ba etswa hampe ke bana ba bang dikolong re tlameha hore tshowe tshaba se setso re tlameha hore tshowe mme re se ke ra tshowa fela re etse ntho engwe itseng ai ke mtshaba mkhwanazi ye monna o teng Natala mane banna ho thwe ke mkhwanazi bona taba tse tswang ha isale mkhwanazi ya di beha le monsane ka kgwedi ya July bona taba tse tswang utlwa ditaba mona hore motho ile a kenya 2 million a ikenya ka ba le ATMing 2 million cash o kilo bona 2 million cash taba tse tswang mona ka jeno ntate wa mshaneno ho nong ho thwe o bolailwe ke maponesa ke enwa o a bua ka jeno mme taba e ho buang ka yona e utlwisang bohloko ke ena ya di-tow truck bana ba ne ra o hlaetswe ke kotsi o bone ba se ba fitla ka dikoloi tsa bona ba jahile ye ke eo taba jwale di a hlaela hore ba lwana ho a lwantshwanwa mono hore ena kgwebo ya hae e se ke ya hlola ya ena kgwebo ya tshwantse re kwale ka tsela itseng ena kgwebo ya hae ha ya tlameha hore phahame ha ya tlameha hore e tlokome ha o ba nna tjhelete o ba re a isiya tjhelete lefatshe mo o ile a tjho mpharanyana re tlile re sena letho mme re tla tsamaya ho le jwalo o ile a tjho mpharanyana a tswa ya ka re nka fumana pina ha e Lovers ya mpharanyana re tlile fatsheng lena re sena letho na bashimane bana ba otla morethetho monate ebile ba fana le ka dikeletso ye mona Lovers o go ntshebele pineno ya mpharanyana re tlile fatsheng lena re sena letho ke tswa o tla e fumana re ke fete mo mamedi metsotso le 12 le sekoto ona jwale hantle ka morao hora ya pele ha taba tsaka di emetjena re ke kene mona mo mamedi o moyeng hona jwale ho le Lesedi FM ke na le wena dumela o khawile re ke nke emong hape mo mamedi o moyeng ho le Lesedi khotso Nkanta te thuso ke phela mme o le tsa le kae ke le tsa ke mo Carltonville mo Khutso o le tsa le Carltonville Khutsong nkata thuso ke na le botata ba ntwa butwa ka tsentsa ngwa distance ka 2010 o na le bothata ba ntlo abutwa ka ngwa distance ka 2010 till today I also told o ngodisitse matlongana a mmuso a re a tlaitseng fela ka wa bitsa di RDP nkata thuso ko mametse mme jwale mpolelle na hona le seo ba ileng ba mo fa sona setlankana nyana hore ho lokile monna o ngodisitse ho bontsha hore ngodisitse setlankana nyana ke se o ngodisitse ebile approvile ba ngodisitse ntlo ebile approved ke tla ngola jwalo ba e dumetse ntlo o tshwere ID ya abuti ya mo ke tsona ka te a go mpheona ke ngole ke khona ho ba romella bana ba matlo Gauteng mo ha re 76 okay 10 18 13 13 58 63 081 Kalebo jwale ba re ntlo eno ya hae e approved e approved since approved ka 2018 ba ile ba approve ka 2018 Carltonville
ntate thuso. mme ke a leboa jwale ntho ke tlamehile gore gape ke tle ke sebetsane le yona nomoro ya tuao ya mogala ke mang 064 700 4831 ke mang a llang jwalo o llelang na o mo etsang wa mo tsipa ke ka mo next door ke creche na ke creche wow ke a utlwa ha ya ba lla bana ka mo tata mosadi bye 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 jo jwale o ka si he jwale wa utlwa jwale o monate locationing ho monate locationing a utlwa mono ha bana ba lla jwalo o locationing e re ke tle ke bale papatso ya hao ke ena me ha ko balla papatso ke re ebe o rata o qala kgwebo menyetla dithuso tsa ditšhelete ntlheng ya thuto kapa o fumana thuso ya ho ithekela koloi kapa yona ntlo he banna e ba le lengau People Society ka di 15 ke re lengau People Society e ba le bona ka di 15 kgweding ena ya Phato 2026 lengau le tlabe le kae lengau society e tlabe ina le bomang e le kae e tlabe le qwaqwa hona teng maluti a phofung multi-purpose hall ke lengau leo ba tla ba mono ka hora ya borobong o fitlhela ka hora ya bohlano motshehare wa mantsibuya jwale a le tlatlamela dithaba ba tlabe ba tloa hona mo multi-purpose hall maluti a phofung ke qwaqwa ba tlabe ba ena le Teboho Moloi sebini se tsebahalang sa mmino wa gospel ba tsamaya le Sanere yona we le dibini tsa lehae makeno ke mahala jona ba re makeno ke mahala lengau People Society e aha bokamoso bo thabileng bakeng sa bohle ebile e hodisa setjhaba e etsa ho setjhaba se phahame se ikutlwe se le motlotlo ha le hole lengau ha le hole lengau ke ka di hantle ka di 15 2026 kgweding ena qwaqwamane maluti a Phofung Purpose Hall ba tla be ba le teng Teboho o tla ba le teng Sanere o tla ba le teng o tla shua a le hole lengau ha le phahame a le hole lengau ona jwale metsotso e 23 le sekoto ka morao ra pele motho motle e ra o le tjena kwano mona ke tle ke tsamaye le wena re tseba ho matha mmoho le wena re mathe le wena tshebeletso e kgolo le Lesedi FM metsotso e 23 hantle ka morao hora ya pele e re ha ke tse ntho tsaka tse smart tse bonolo tse o ke tummeng ka tsona ko latele sizwe zakho wa hopola hore sizwe zakho o ile a sebetsa le Rebecca Malope a sebetsa le Rebecca ka dilemo le dilengwana sizwe sakho the way we were tsas wa e hopola pine Rosie ngwana mme
Sa. Nige man. Ay. Umametsele Lesedi FM ba phine monate sizwe zakho banna a ke tsebo kae motswallo wa ka tseba tshwantse ke moletsetse kutlo rena o ntsa jwang ya ba phine monate na ya sizwe zakho the way we were Rosie ngwana mme re ya metsotse nge mashoma mararo ka morao go ya pele lona bana ba Dennisville le lona le alla le re haisa le go tloa ka June o fitlela hona jwala le ya ka la fumana di stipend tsa lona mme ene le leadership ya FDC ene le leadership ya FDC jwale ke batla utlwa ba FDC rena hantle o etsala eng re tla botsa Dr. Kwano ke ena hloho he ya lefapha mono a ke re fe rena hantle jwale mona ho etsala eng na ebe ho bapalwa diketo na ebe mona ho bapalwa fafi ho etsalang re tla mo letsetsa hona jwale ke ka re tsere mofumane o Lesedi FM. Doc, dumela ntate. Dumela ntate Thuso, dumela le bamedi ba Lesedi FM. Ke leboa ngwana mme ke leboa ho menahane ke leboa. Hana mo FDC e sentse le wena HOD ka pa o sa tshwere mokobobo fela doctor? Thuso ke sa tshwere mokobobo fela nna hantle ntla mosebetsi wa ka ke CEO yane wa Maluti a Phofung SEZ. Jwale ka ba no khomu iwetse ka mona ke FDC e moholo ke le ka kopua fela hore ke tlo kenya letso le nna ke le bo ngwana ha ke re shebe hle monna bothata ke bona ba bana ba reng FDC ina le batho ba etsang di leadership acts ba be o le wa ifumana taba eno mme wa e batlisisa wa re fuputsa mono ke ba bo Dennisville ke ba bo Kronstadt hore ha ba sa tseba hore na ba etseng hona jwale ba re hana ne ba sebetsa le QMS o etsala jwang mo o la ifumana taba e ke le ka ifumana hantle ntate Thuso e re ke le bohele Lesedi FM ka nako tsohle le bentse le batla ho thusa setjhaba le batla ho fumana le dintlha tse nepahetseng ntate Thuso jwale tsona di eme tjena na re ngolletse barutwana ba rona kaofela ka di 4 tsa August ile hore ntate Thuso ra ba tsebisa hore hona le mathatanyana a re a tshwereng mahareng a rona le department tsa Labour National jwale ka mokgwa e sebetsang ka teng ntate Thuso Department tsa Labour National
ke tsona tse re nang le kontraka le bona hore ba fa barutwana ba rona di-stipend. Nakong ya pele ntate Thuso, tjhelete eno ne re fumana pele training e qala. Mare jwale ka hobaneng ho laba le le mathata a Auditor General le Departmenteng tsa Labour, ba ba jwetsa hore jwalo tshwantse ba re patale ka mora hore training e se etsahetse ntate Thuso. Jwale e re fa mathata nthwena ka hobaneng tshwantse re emele training e fele, ebe e le hore ha kgwedi e fela ntate Thuso re tsebe o fana ka dipampiri tse bontshang hore barutwana kaofela ba attendile kgwedi kaofela, and then re kene go kopanya dintho tsohle re di ise departmenteng tsa Labour. Jwale bonnete re kupile tshwarelo ho menahane ntate Thuso ka hobaneng barutwana bana tshwantse ba bele le tjhelete ya transporto le nthonyana tseo tse ba di hlokang. Jwale bonnete tabeng ya June mathata a ka departmenteng tsa Labour ke hona ntate Thuso re fumaneng tjhelete ya teng ya June maobane. Ha ke bua le wena tjenana basebetsi mmoho ba ka ba department tsa ditjhelete tsa finance mona ba semelletse ntate Thuso ho etsa bonnete hore re ka kgona re kopanye ntho tsena kaofela re bone re ka se kopanye re kgone ho patala bana ba sekolo. So ke mathata ke a tshwereng a ntate Thuso, ke patala fela ha ke fumane tjhelete e tswang departmenteng tsa Labour, mme bonnete ba ile ba mphoqa ka kgwedi ya June ba ile ba etsa hore e fihle lata, ke hona re ne re ifumana hona bekeng ena ntate Thuso. Ka ho re ngolletse barutwana kaofela re ka lengolo le ke ba fileng le mothusi wa hao moo le o bontshang hore bonnete ra buisana le bana re ba tsebise mathata re nang le ona ha re na le ona ka nako eno ntate Thuso. Lengolo ke lena ke a le bona ke se ke le fumane le nna kwana mamela hle monna nna ntse ke o bitsa doctor ke utlwa ba re jwale so le prof jwale ntate Maso. Ntate Thuso ke a leboha, ke nnete ka kgwedi ya July ho tloha ka di 1 tsa July university ena ya rona ya Central University ka nnete le yona ile yang kgetha yang appointa ke le professor monono hore ke kgone ho thusa ba rutwana ba ithutelang PhD ntate Thuso le di masters. Wa tseba hangata batho ba rona ba batsho ha bana di PhD ka hobaneng ha ona batho ba ba advise ntate Thuso. Jwale ke semelletse le monono hore especially South African ba kgone ho etsa di masters degree tsa bona le PhD, because hangata batho ba nang le di PhD di university tsa rona ke matswa ka ntle ntate, ene e fana ka mathata jwale ka o tseba ntho e etsahalang hona jwale ka hara naha. Ai prof a unkinela matso metsing ntate Masole nna ntse ke re o doc nna ke tswa o le jwale ke mona jwale ai jwale o hlwa mekwalaba ngwaneso dibuka di ka mahafing wa itsamaela professor ke leboa prof mme ke leboa ha ile hore o buisana le bona bana ntwena ya di leadership prof nna inkutisa bohloko ampe e ka re ho bapalwa ka bana ba batho ba batsho ha ke so kopane le bana ba basweu wena prof ba lla hore ho etsala tjena leadership ya bona e tjena leadership o ntshwarela hore ke bue jwalo prof ke buitswa ke pelo bohloko bane ke dilemo le dilengwana ke lwana le mathatana a di leadership hore batho ha le ntse tjhelete hobane le ya leadership impile ho tlwa mono belo dulang tjhelete ile teng ha le etse di budget na bona le wena ba o phoqile jwa bona ba o phoqile jwa professor ba o fa tjhelete ya ka June baking di ha khona ka nnete wa tseba ntate Thuso ntho e buang yona e utlwisa bohloko o la bone dipalopalo tsa o hloka mesebetsi ntate Thuso di tswile matsatsing a mabedi a fitileng ya professor batho ba amahang haholo ntate Thuso ke batjha haholo batjha ba rona ba Freestata mona ha bana mesebetsi ntate Thuso ene ke sepheo sa FDC ho thusa batjha ba rona ho ba fa hope ntate Thuso ya bokamoso ba province ya rona. Jwale ke hona jwale tjena ke kopile ofisi ya ka ke se ke kopile le kopano le ofisi e phahameng ya department tsa mesebetsi ya Labour mane Pretoria. Ke tle ke ba tjhakela ntate Thuso bekeng tse pedi tse tlang ke duisane le bona ke re la tseba batho tjhelete ena lona le bona e le nyane fela tjhelete ena ke a bohlokwa ho batjha ba rona ntate Thuso. Jwale re ema le batjha ba rona le bona re batla ba tsebe hore bonnete re batla ho ba thusa. Jwale ke kopile basebetsi mmoho ba ka ba sebetsanang le lona lenane lona ba nketsetse
kopano eo ka pele ka potlako hore ke kgone go sebetsana le ntho ena ene ha e ntle ntate thuso ka gore bana ba rona already ba sokola jwale ha o tshwanetse e le gore mona se ba ile sekolong jwale tshwanetse re ba fe stipend sena se ba se tlhokang se ba thusa ntate se reka phofu mona se reka nama mane se ba thusa le ka taba transport e be tshwanetse ne ba sokola tjena na re kopa tshwarelo go menahane re le FDC re batla ba tsebe gore molato ka nnete ha o ka rona fela re etsa engwe ka bohohle hohle ho etsa gore ha ntse re tswela pele re lokise ntate thuso ke ene ntho tsontse be re bua ka yona ntate thuso ko baneng program ena e kgolo ntate thuso ke yona fela program province ka ofela e nang le barutwana ba over 6,000 e fumanahala masepaleng e mong le e mong ya teng mona Freestad jwale you can just imagine ntate thuso gore ke batjha ba bangata ba amehang nthonyene e re dulang ka yona and ba fumana training emo a hodimo ntate e tla etsang gore ha ba qeta ka training ena tse thusa ba tla kgona ho tswela pele ba ifumanela mesebetsi kapa ba iketsetse dikgwebo tsa bona jwale ntho tsena tsa go patala di senya ntho e ntle ntate thuso ene e kgolo e akaretsang province kaofela ya batho ba rona ba batjha ba at least ha re bua le wena tjena ntate thuso ba na le mesebetsi for about 6 months ba bang ke 12 months di a fetana jwalo jwalo Professor Kelebo wa tlaile hore o shebane le yona maybe le o ile wa kgona ho ngolla bana Professor Masole ke le bo menahane monna o etsa jwalo e tla la re kopana hape ke ne ko hopotse ke re prof a ko shebe bana ba kitetse tshiletseng hore na ntho tsa bona di tsama hantle na e tla ra ke buisana le ba labor ke bua le deputy minister ke mmitsa Sotobe kore ha ke moreneketsa la ba moreneketsa ba mmitsa jwalo Jomo ke tla buisana le yena ke bue ka thata ke finnesledu kore ke sa ekwana kapa kwana hore bathong labor etsang hore ha tšhelete le teng ntshang tšhelete ka nako le se ke la isa bana di learnershiping pele a the ka mona le tla sukudisa ka mokotla ntate ke tla nka ka sefuba ke tla nka ka mahitla ke a leboha ntate thuso ho batjha ba rona kaofela re ntse re ba kgothaletsa ba qetelle di-leadership tsena ke tsa bohlokwa ntate di tla ba thusa ha nako e ntse ela pele di-certificate tsena tse ba tla di fumana ntate thuso di tla ba thusa re ba fumane mosebetsi ka ntho re kopa tshwarelo re le FDC fela re batla ba tsebe hore re eme le bona ebile re sebeditse ka thata ho fihlela mo re leng teng re tla ilokisa ntse re tswela pele ke lebohela lo ba teng ha ntate thuso le Lesedi FM Professor ke leboha haholo ngwana mme kore thuto e monate ba nako utlwa monate jwang ha motho a bitswa professor ngwana kae rata thuto e tla o patala Professor Masole ke re ho wena tshwara jwalo ruta bana ba rona ke a leboha ke o taba ngwana ka ro arabile ka Kronstadt ro arabile ka Dennisville le lona he ba so ka ba re ngolla kwano re entse bonnete ka khotlotlho re fumane professor a tsebo tla bua le lona jwalo khaile yena ya tshwereng FDC ha ko le bua thaba morobane monna o sebetsa jwalo ke rata hore monna ke sebetsa le wena o sebetse tjena le mhlang o twing tawiki yena monna se e tsamaile e be le hore o sebetsa ka tsela yo re sebetsang ka teng ke sono ka bana ba rona ba batho ba batso bona bana ba ba kae 6,000 a se palo ya go bapala ke tlo bua le Sotobe e yang kwatisa nthwena nako nngwe ebile o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng Qoba Mampara wiki ena re le tsebisa ka Kentucky Mampara Day Deals. Iphumane le maqa a robedi a nama ya kgoho, di-chips tse pedi tse kgolo le di-mini loaf tse 4. Stop it. Tsena tsohle ka 159 fela. Boloka 75 randa. Stop it, I like it. Kenyeletsa le sono maphodisa 1.5 liter ka 5 randa qa. Stop it, I love it. Re o ratela yona. La bone lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo. Re ke shebe kwano he mona he
gobane ha o le tjena ke tlameya gore ke ye paleng tabena ke tla e bala mane metsotsong e 10 pele go hora ya bobedi ke tlameya go ya paleng ntate Motaung ke sebeditse le motse 10 ke le di-kitchening empa gona jwale ka morago ba di-inspector tsa mesebetsi di fihle mo ke sebetsang teng ka ile gona ba qalang go nregistera jwale ba nregistera jwalo ka motho e motjha ha ke tsebe rena ke tle ke etse jwang ha ke buisana le bona ba ra tšhelete ba kampanye yona ha ebe le gore ke batla go tsamaya ke ya UIF ba tla mpha fela 3,000 go tloa mono ke tsamaye ke ne ke kena hoseng ka 8 be ke lo tswa bosiu kwana ke tla botsa ba lefapha ke tla botsa bona ba lefapha la mesebetsi rona ha motho a ena le bothata bo ka re mbona o tla meya gore a etse jwang ke tla botsa ba lefapha ke tla ba botsa wena ngwaneso gobane tshwantse bothateng bo ka re mbona jwalo ka gore no o sebetsa mahasing o le mme di-kitchening mane ya ba monga o sa re a le motse 10 a butle wena ka jeno a ko registera o qala ka jeno ke le mosao sa pele ha gore o a tsamaya rule ke le tla o fa UIF ya o ya 3,000 go tloa mono o tsweletse tswang jwale ke tla botsa bona bana ba labor bona bana ba etsang melao gore na ha maemo a le tjena tshwantse o etse jwang ke tla paleng ngwana jwale mme palena ke monyaka motsamaisi mona o teng ke Lindiwe o teng kwano mo le Nthabiseng monyaka nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso botšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ketelo kgaolo ke ya 3,715 mme mongwadi e ne le molele kwa marumo wa Tumogolo Paris. motsana go etsa eng ka eng motswana a o tlo mpolelela o bone ka re ke kokonyana o tlo mfeta fela jalo ka pakeng ga se dumedisa cousin ke o bona o ntshwarelehle ha ke a o bona dumela hle ngwaneso ha wa mpona king ke le mokana-kana ebile ke dutse hantle ka pela matlho gago o se ka peta papala ka nna hai motswana wa tseba ko shebile mane empa ga ke o bone ke lelwene ya ka ena hai mona le mo ke tsholo fela tsholo o mpela gore kelelo e ga o e kae gona o ntse o tla o kganna kelelo e ga o ntse tsamaya o latlhela fela jalo kgeretlhe fela ga tsela Sophia wa tseba wa bua ntho e nngwe ga ke tsebe le gore na ke fitlhile jwang mona lapeng wena ko go tlhakile go kole e tlile e kganna mo yo gantlentle ke eng ena yo a mme maikutlo ka tsele wa tseba ke ne ke potlaketse o ipona ke fitlhile mona ke tsebo tlo e gutsa mane ke mamele ga ke batlo bua motswala ke batla go ba mong hanyane ke kimamele man ke kimamele ne ha o tlo nketsa jwalo le gale ha o tlo mfia mona ke sa tsebe gona o joa keng ha o ka tobolo ikwala ka kamore o le mong ke mfulane a go bue a tsa ke kopane le ntate potlaki a ba se a ntsholela tsona di le jwalo go ke o bone fela ga nkgole o bona o le bete go o tsamele o botsa bontate potlaki ha ebe ke bua nnete ka puleng a ke gola jole he o ikutlwa se ka tseno tsa gago tse pedi tsone ke sa o thietse wa tseba ke ikutlwa ka ke felelwa ke moya man o bua gore o ntshuthele ke lo ithoballa o se ka ntsosa khazi le dijo tseno tse o di pheileng tseno ga ke di batle ke hloka hantle mathata a gago ke o tlo itima bophelo tse ka baka la puleng mamela motswala mamela ke hloka imamela buele le tabe ke tlela laundry mo ga ke bone ebile ga ke utlwisise gore antlentle ga ke tse gore ke sebeletsa Thabiso
motho o tla mona mehla ena empa ha ke bone melemo nix. Mpho o tlo bua jalo ka bo wena o kgola change mpho. Babukino o sollisa rona ba kgolang change. A tseba Thabiso, perception ya lona ke a tseba ya hore hobane nna ke owner laundry le nahana hore ke hantle ka ditjhelete. Thabiso ha o jwalo. Bana butle mpho ntse go thiba ska lisa rona ba lampo. Mpho bona wena o fumana mogolo plus profit. Gona ba mogolo jalo gore re lele kae? Ba tsa Thabiso ke tsebile gore le nahana jwalo. Ati ha o jwalo nix. Le nna wa tseba ha ne ke bula laundry ke ne ke nahane hore ke tla inkela diqeto gore ke bona hore ke hodisa kgwebo ya ka jwang ke etse ntho ke ratang le nna businesseng ya ka. Mpho ha ke sa utlwisisa. Thabiso wa tseba hore ntho e nngwe e etsalang laundry mo ke daddy a nkang diqeto gore tjhelete kaofela ke yena a mpolellang hore e etsa eng ha e etse eng. Nna hantle mona ke tshwana fela le sesebediswa kapa le nna ntse ke le mosebeletsi jalo ka lona. Mpho ha ke khole nna ntho e buang wa njuta mpho. Ya nka se nkgolo hobane a ke rate ho bua ka taba e wena tla no re nna ke a fihlile. Empa o fihlile mo ke tenehang teng Thabiso ke mo ke motho le nna. Le mpho o teneha jwang ka o dia o tura jwang a bo bona o ditse o di rwala. Mpho pele wa tseba ke lwana jwang hore ke thole weave e one fela ke lwana gore ke be ke fufulelwe e ka ga se nne ke tadileng business e namana. Yo hai a sa tsiba jwale wa hopola mohlammane ntse ke re o nthuse o ntšhabise koloinyana ke batla ke thekela koloi ke kgone ho phetha mabaka a laundry easy a ke wa hopola ke eng a ntšhaba wa hopola no ntse o nthusa sheba koloi ya hopola ba jwale ha thwe ke kene koloi ka eng aibo e le o dintshana lenyalong la hao mpho monna eo wa hao e le go fapane ka ena maga le time laka na ba gona gore gore ba tlolle motho e tseng ntho e batlang ka nako ya hae ka tšhelete ya hae ne Thabiso butle e le gore ke nnete o ntse o tenehetse ntate wa hao le ka jeno le Thabiso. Banna ba re le di-meeting tsa hae ha o sa ya kore o tsebe 88 ho ntate wa hao e le gore ne lelana ke etsang marempo ke ne lelana ke a bapala nna ke nagane empa fela o nkuwe ke maikutlo jo maikutlo ka se o bapala next out ene o ntšhebe bona nna ke re motho ke motswile mpo ke motswile 8 e seng dijoko ya bona so ntho tamang ke ntseng yona a khona o suaka ha ke bone gore ke tla tsoa ke motshwaretsi next Thabiso le ho lebala mara le wena Thabiso sheba ska izame o le ka o buela time laka ska le ka mpho tswara le wena o tseba nnete hore ha ke muelle wena o ke se kene baby mama ya time ya hao ka tsela eo hape motho eno o tshwana hantle le mmao wena o no lebeletse go ntate wa hao a phuthe matsogo a le shebe fela jwalo. Okay ne ke mo bona e o mentse eng ha mo tshisa ka batho ke re batlotlei mpho no gore ke a le joku time ke re ke ha e le joku ka jeno lona ke gore ke re la ka etsa eng ha ona motho a tlomong ka serious ke re la ka le ka o bitsa tsona di-meeting yana tse tsae ha ona motho a tlang ka serious ntho ya hae jo o lokile o kwatile empa le wena wa tseba hore mos ha time la hao le popa ka tlong ka fela la popa o bona hore o ithunya lotong ka o se tshetse time la hao no se bua fela ngwana gona bo ba ke tsebe le hore ke tla go baneng o bua ela ha hona motho a nthusa nna diamond a nthusi ka nix o tlo o nana ke eng ke spana ka tata so today ka pele gore mpa ha o bone le spana se ke tsetsa ntse hole jwang dithuto tsaka ntse re le mo o qala eng mo jela Thabiso go ska lebala mpo go nna ke tlamea kopa something what time laka ke re mpo ke world order e denye ntwa e qala fatshe so wa tshwana mpho wa tshwana la ke sa mothusi a ke no tswa next so kopa le gawaneng le nnana
Den o bothotse o shebile fatshe wa tseba o ska mpampolelo go o ntse o thuisana le ntho ena ya habofano ke o kopa Den ke o kopa o bo qadile mapale o kampa wa ke be ke qadile heleka ke a tseba ha o ka thola tjena o ntse o nahanela gore o tlo ntlha ka lefindeng ha ke tlo dumela nke ke be ka ba ka dumellana le taba mapalesa hantle bothata ba ho ke o tseba hantle gore bothata ba ka ke hobaneng o batla ke dule ke pheta ntho e le nngwe mehlaena Den hantle e re ke botse tjena na bothata ba hao ka habofano ke bofe Den ke kopa o shebe hantle ka mahlo o ske wa leka wa etsa ntwa ya ka le habofane bothata ba ka le wena ha o sa batla ho inahanela Den ha fane a re qhoma o a qhoma ha a re dula o a dula o monna manden ha o monna ka wena wa tswa ntho e ditseka le ya bofane kgolo ka tsatsi le ne tla hlaella ke a o gwetsa mapalesa ke go jetse Den ke a o la ka hlapa batla a ntatela ha o ka batla ho nketsa motho mo be ha ke tlo dumellana le wena ho o ikenye nthong tse ho le wena ke o shebile tjena empa wena o batla fela ho polisa ena ngwaneng mapalesa mamela ke itse ho wena ha ke a dumela gore ke nna ya fumaneng thuso tsa ditšhelete o nkutlwa ga gona motho ya kenang kotsing mona ga ke so dumele ntho wa mofuta o jwalo nna Den tlohelela ho ithetsa hle a ke re le nna mapalesa ga ke moetapele ha ke na boikarabelo bo tshwanang le ba bofano ha go jwetsa wa bona ha o ka leka wa bua leshano ka pela molao ba o fumana gore o ba thetsitse Den ha eno ke na ke utlwa o tla lo panya tšhankaneng kwane jwalo ka le dinyane la nonyane o tla ba le gole le wena fane eno weno wa tseba ke nagana rompa o tshwile ntho e seyo mosadi ya kane fela ke ne ke kopa gore e ka go ka mmamela ha ko kgalemela gobane ke a go mang ya tla tseba gore ke buile leshano mapalesa ke mang tla tseba se ka iketsa motho a sa naganeng gantletlhe o nagana maponesa ke dithoto o kile wa ngodisa charity neng wena gona ga o ka tho o ntshe bopaki ba gona ditšhelete tseo o di fumane jwang o di fumane kae o supe le ntho e sebeditseng ka ditšhelete tseo o tla supa eng o sena le ga e le 10,000 bankeng Den o le tšee jalo ka ga o le tšee wena ga motho a ka o mamela ka nnete ga gona ntho ya ka qalang a ba e qetela go wena mo o tsho jwale le jwale ke tsho jwalo kore ga ke tsebe gore na ke eng o sa bone dintho ka leihlo leo nna dene ke di bonang ka lona ge ko o jetsa se wena ga o bone go fane ga o gate Dene ko o gobetse o galele kapa wa o tsela ke bona mona mapalesa o ska ba wa leka wa phutla wa nkutlwa o mono o bua ka ngwana mme o ska nna bua ntho tse ntse di bua tseng o bua ka ngwana mme yo ke mo sietseng le tswele ha ke le tlohella o ska ba nna tla phutla bone ke sa pheta kere fane ha a o rate kwa mmaneng le ha o ka ingamangama wa bua dipuo tsa batho le tsa manyoloi ga gona motho ya o ratang a ka reng o etse dintho tse mpe kana se tla o kenya tsietsing o bo gore motho wa o rata fane ga o rate se ka iketsa tseketseke ya ngwaneng mamela mona ke tloga pela ga o mona wa nkutlwa rona pele ke bua ntho tse tla utlwisa bohloko o ka nna di bua gale ke utlwa bohloko gona jale se ke le lejwa la moralla ke sa utlwa bohloko a buti ke gane o itse ke seke ka montsholela empa ke nakwa dijo ene le yana nkoše ga le fetile motho yo a itse ke seke ka motsosa atšhe
le teng ga ke mo tloelela o tla bjang komanya oseng a ga ke mo gobaditse ka tlala ke etse jang o kotse bone e re kutle ga ebe o tla kgona go ja ke tlabe ke lekile ka nnete ga ka ntlola o tla ba ntlotse motswala Thulane koko Thulane atšhe ke a kena jalo a ka nnete o tla ntshwarele Thulane ke eng ga o tshwara makoba tse ka molo ga ke o qetile motswalane please motswala o le tshwarelwe ka boima bitsang ambulance thusa Thulane o ipolaela puleng se fete ke kgaolo e latelang ka moso ke mo fellang tempa lena rona monnatenate mo nyaka ha o shebana kona jwale metsotso meraro hantle pele go ram ya bobedi e re hanako ye metšena ha ke tle ke tse mosebetsi wa ka e re ke shebe kwano rena di a ntumella na e re ke nke ke tshware mabenkele ha o le tjena ha motho motle ntumelle ke tshware mabenkele ke a Lokola boqhetseke ba hao jalo ka sephehi le Spar. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutri-Fresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 8 kg Spar Wolf Dry Dog Food ntle le puppy ka 149.99 o boloka 40 rand. Kapa 175 gram Dettol Hygiene Soap dife kapa dife tse pedi ka 28 rand o boloka 8 rand. Ditheko tsena di tholahala ho fihla ka la 23 August. Ha thepa e sa le teng. Spar fela. Ho na le dipehelo. Clientele e ngwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Boshodu ba motlakase le tshenyo ya marangrang ha di senye fela thapo tsa motlakase empa di siya setjhaba se sena motlakase. Eskom e itlama ho ntlafatsa ho tsepala marangrang a yona le bokamoso bo tswellang pele ba motlakase. Dimetara tse smart di fokotsa tahlelo ena ya matla, di ntlafatsa le tshebetso ya marangrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. E re o dimetara tsena tse smart di o thuse ho a marangrang a bolokehileng a motlakase. Eskom pheto ena e lebisa bokamosong bo kganyang. Ke Eskom yewa. Nako ke hora ya bobedi. Ena ke nako ya ho balla ditaba ho Lesedi FM. Meatlang ho balla ditaba ke Mosiuwa Tshweu. Ke le bula holo Tau Mamedi dumela. Botjhotjhisi nyeweng e amanang le motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya lelekileng nakwana mosebetsing a Julius Mkhwanazi le batho ba bang ba bahlano ba bolela hore botlilo ba kgahlanong le dikopo tsa beili tsa baqosuwa bohle. Nyewe yena e amana le ho kwetelwa le ho bolawa ha kgwebo Emmanuel Mbense ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2022.
go bolela hore Mbense o ile a wotla o fihlela hlokahala Brakpan pele setopo sa hae se lahlelwa ka letamong. Moqosi wa botshelela o kenyeleditswe nyeweng ena ka jeno lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Brakpan moo bohle ba tlileng ho etsa kopo ya beili. Baqosuwa ba tobane le diqoso tsa polao tlatlapo hammoho le ho sitisa toka ho phethahatswa. Motjhotjhisi Nqeba Mtelwa wa qaqa. We are opposing to the release of the accused on bail. Worship, I'm prepared to give my reasons on record. Worship, we believe that the accused are flight risk. They will evade their trial. The third point, Worship, is that they will also interfere with the investigations of this case. Maqwetha a letona la mehleng la tshireletso eo hape e ne ile motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Nosiviwe Mapisa Nqakula a bolela hore a tloetsa kopo ya hore ya lokollwe tlasa karolo ya 174 ya molao wa tsamaiso ya ditlolo tsa molao. A phahella ka le reng a botjhotjhisi bo hlolehile ho hlahisa bopaki bo lekaneng ba hore hona le nyewe e matla kgahlanong lena. Mapisa Nqakula o tobane le diqoso tse 12 tsa bobodu le qoso e lengwe ya ho etsa tjhelete ka bolotsana ebile a pata mohlodi wa yona le kgotleng le phameng la Pretoria fela o di latotse tsohle. Zara Groenewald wa tlaleha. This comes after the state closed its case in the corruption and money laundering trial. The defense has requested the transcribed record of proceedings and has placed on record that it will file the discharge application. The High Court has postponed the matter to 20th of August to allow the defense to receive the transcripts and prepare its application. The state will then await the defense's head of arguments before drafting its response. The court has also granted an application by the SABC and ENCA to record and live broadcast proceedings of the trial going forward. I am Zara Groenewald in Pretoria. Mokgatlo wa baahi wa Benchmarks Foundation o bolela hore dipotso tse ngata di ntse di hloka dikarabo mabapi le maemo a lebisitseng ho hlokahaleng ha barafi ba 14 ba se molaong nkaneng haufi le Rustenburg profenseng ya North West. Le ha ho netefaditswe hore ketsalo ena e tsaetse setsheng se laolwang ke khamphani ya Sustenza Trading. Potso ke hore na khamphani ena ile ikobela melao ya license le ya permit ya yona kapa tjhe. Sustenza Trading e file tumello ya ho rafa tshepe sebakeng seo. David van Wyk wa mokgatlo ona wa qaqa. I checked up on the mining company on the internet. All mining companies are supposed to publish their environmental impact assessment, their environmental management plan, as well as their social and labor plans. And I can't find any evidence that this company has any of these things. And so I wonder how it gets a permit when it does not actually meet the basic requirements for having a mining license. And mining licenses these days are very easily issued without there being necessarily any compliance. Kajeno ho tshwerwe tshebeletso ya bofifi ya diphofu tsa kotsi ya sekepe sa Kariba e tsaetseng ka labobedi naheng ya Zimbabwe. Baahi ba Kariba, malapa a diphofu le bahlanka ba phahameng ba mmuso ba bokane stadiumong sa Nyumuhunga tshebeletsong ena. Sekepe sena se ne se palamisitse batho ba 119 nakong eo se neng se nwela haufi le sehlekehleke sa Longa ka mora ditlaleho tsa hore se ile sa thula maqhubu a matla. Ho netefaditswe hore batho ba 44 ba hlokahetse. Letsholo la ho batla lo lata ditopo tsa ba tseng ba nyametse le motjheng. Naha ya Zimbabwe e phatlaladitse boemo ba qomatsi e leng se dumellang mmuso ho bokeletsa disebediswa tse eketsehileng bakeng sa letsholo la ho batla ho lata ditopo ha molo fana ka dithuso tsa botho. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya bobedi ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya boraro ke gutlela wena Tau.
ha se moheng ngwana mme ompe hantle metsotsong e mehlano ka morago ra ya bobedi jwale re nka mothinya wa o qetela nana o lena ha le etsa tjena le nkudisa bohloko hobane jwale mosebetsi ba bangata le ho feta mangolo a kena ka bongata mehala e kena ka bongata ka mona ka ha ba kukenga di WhatsApp le tsona di kena ka bongata tla metsotso ke tsheletseng hantle ka morago ra ya bobedi mo mamedi se ka wa lebala gore nna le na re shabana le phano ya ditshebeletso di masipaleng re ya kena mmusong ene e bohare mona re ya kena le udimodimo kwana hem re ya kokota dumela motho e motle fakosa menwaneng ke sena ha ke re ba fe sebaka Hale ke lwetsa sa tla se pako sa go thuta Hale ke lwetsa sa tla se pako sa go thuta Ke se sentse se tla se pako se go thuta Ke se na se dina ka ke se na sa go thuta Hale ke sentse se na se pako se go thuta Hale ke sentse se na se pako se go thuta Ke se na se le tota se pako se go thuta Ke se na se le tota se pako se go thuta Lona ke hale ke ditsa se atla se pako se go thuta Lona ke hale ke ditsa se atla se pako se go thuta Ke se se dina ka ke se se go thuta Ke se dina ka ke se se go thuta nakong tsa tatlhelo bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong Dumelang lebitso la ka ke Thaba Morobane content producer ho Lesedi FM na utlwile taba tse monate tsa SABC Plus app e ka ba na o so e downloadile e ketsetse molemo downloada SABC Plus app o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa television o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa radio ho SABC Plus app hohle mo ka bang teng iketsetse molemo SABC Plus app
monate monyaka thabo ka nako tsohle. Dumelang, lebitso la ka ke Thaba Morobane, content producer ho Lesedi FM. Na utlwile taba tse monate tsa SABC Plus app. E ka ba na o so e downloadile, iketsetse molemo. Downloada SABC Plus app, o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa television, o be le tshebeletso tsa o di ratang tsa radio ho SABC Plus app. Hohle mo ka bang teng. Iketsetse molemo. SABC Plus. Ha o tsama le ntja e kgolo o tsama le ntja kaofela o tsama le ntja kaofela ha nako ka eme tjena hona le ntho tse ngata tseo ke tameleng o di etsa lenaneo lena leo ke leng ho lona ke la service delivery. Mona re shebana le ditshebeletso tseo tlameleng o di fumana wena momamedi e motle wa Lesedi FM. Ho tloa Alexander wa tswa Khayelitsha, ho tloa Khayelitsha wa tswa Shayandima, ho tloa Shayandima ho ya fihla ona temman ka Mhlabu wa Lengana, ho tloa ka Mhlabu wa Lengana wa fihla Tsheseng, ho tloa Tsheseng ho kena ona teng kwano mona Naledi, ho kena Tladi, ho kena Moletsane, ho kena Phiri, ho kena Mapetla, ho tloa hona teng mono ngwana mme ho wa tswa kwana mpeng ya Mpumalanga. Re kena fela ha re etsa tjena ka re tshwere ditshebeletso. Nomoro ya ka mohala wa e tseba o tla kopana le nna mono mme o tla ntetsetsa moo. Fela he hona jwale e re ke tle ke etse tjena he anako yeme mona. Nako ka ha yeme tjena hanyane fela e re ke dumedise moprimiri wa rona, moprimiri Khotso. Dumela mme. Dumela Ntate Thuso le bamamedi ba Lesedi. Ke lebo a premier ke lebo haholo ke tswa re jalo o mosebetsi wa o mongata bona ba haisale ka jeno ha ke batle hore ko botse moprimiri ba kana le potso tse tharo tla di botsa se re qetela ka jeno le na ko re fe taba e oreng a ke fe momamedi wa Lesedi FM. Ntate Thuso re ke lebo monyetla maobane ke le ka tsamaka ya mane Home Affairs kilo lata idea ka mme ke la ka kopana le batho ba Home Affairs ka thola ona le di ID tse ngata tse batho ba di applyetseng ba dutse mo le bile ke a botsa hore hobane hona le di ID tse ngata tsa bo July fela tsane ba re motho e ba bang ha ba lahla ID tsatsing le wa tla o tlo e apply ha qeta ho ifumana ha sa kgutlile a tlo lata ena ya rona. Ke tse ding tsa dintho tse leng hore ba etelle pele re tshwantse ke re bue le batho ba rona ba ithute ho lata di-ID ba la re etsa di-outreach programs. Bothata ba rona ke hore system ya bona ha o tlo collecta ha e tshwane le ha o ka wa nka mobile wa o beya kwana o lo etsa application ba re tshwantse be haufinyana le office for connectivity. Jwale ke bona bothata ba hore ha re kgone ho dinka re di ise ka nako eo e leng hore na le di-outreach program. Ya ba ke tloa moo Ntate Thuso hona moo ka fumana batho ba rona hlile ba eme kantle ho maemo a lehodimo a se hantle ka kopana le bona Home Affairs hore batho ntlang a ke lelekeng ha batho ntse ba fokotsega re kenyeng batho ba rona ba dule fela ditulong hobane ka nnete ke ba rata le wena batswadi bao ha o ka thola ba eme tjena kantle ba hatsetse mme ba la ba amoela taba eo mme mpontshitse hore ha re ikisa le rona re sa romele batho o kgona ho bona dintho tse leng hore setjhaba sa rona se faceane le tsona. Ha ke tloa moo ya ba ke ya mane SASSA offices Ntate Thuso ha ke fitla SASSA moo ke kopane le boetelle pele ba teng hore ba ka ba maemo a ntsa ya jwang hobane re ntse re nka di-program tsena re di isa metseng ya rona kwana ebile re beha le date ya hore bekeng ya di-24 ho fitlhela di-27 tsa teng ha re kopola 24-25 ke matsatsi a mahlano fela ho tloha ho di-24 moo re tlo ya kwana hape le koisheneng re lo campa moo le SASSA batho ba batlang ditshebeletso tsa SASSA kaofela re tla be re isitse di-program kapa mafapha kaofela hape mona le ho thusa setjhaba. Empa e ileng ya nkutlwisa bohloko e ntlhotlhontsang ditsebe Ntate Thuso ke hore batho ba rona di-officials kapa basebeletsi ba mmuso ha ba tshwantse ba re thuse moo rona setjhaba re atla mono le ntse le changing details ho sane o bankeng ena ho sane ka mora 2 months o nkile bankeng ena ho sane what jwale ha tshwantse ba thuse batho bana ba hlokang ba tlo applylang tšhelete ya ngwana
ba tlo apply-elang tšhelete ya ho kula, ba tlo apply-elang tšhelete ena ya rona e thusang ya SRD ya batho bana ba 370 yena ya batho ba ileng hore ba ke batho ba baholo. Tshwantse ba be line tsena di tletse batho ba tlo tšhentšhang banka ba isa bankeng ena. Ha ke botsa bothata o tšea ba ya bo matšhoniseng ha ba qeta nka loan wa tsamaya o lo bula bankeng yongwe a ba ya SASSA a lo kopa hore grant ya hae e tswe ka SASSA e ye kae e bankeng yongwe. Mme ke la ka ba kopa Butla Premier ema hona teng mohle mme o bothata bona mo motho a re ntate Motaung tšhelete ka ya SASSA ha e sa kena e se le mona ke se ke le bank o ba tšhentšha dibanka ha ba qeta o kadima bo matšhonisa ba tsie matšhonisa le karete ya banka no tla mo a ba ile bula bankeng engwe re matšhonisa a tlhole o fumana tšhelete. O jetsa taba ntate Thuso ke dutse ka mo ka re a ke lemeleng ka fela ba tlo tšhentšhang a ke lemeleng ka mona hona le bana he be lo go ba hlauwe ba bo Post Bank le ba bang be lo gore SASSA itse bona ba tshwantse ba tle ba tlo tšhentšha. Hona le banka engwe buang ka bo di email batho ba bang ke batho ba bagolo ha ba kgone bua ka di email empa bana ba bang story sa bona ntate Thuso se a tshwana hona le tšhelete e hulwang mona ene nna ke tsebe jwale a ke sa batla e hule ke re ha ebe tšhelete ya hula ke insurance e bitswang MaQueen e ya ha MaQueen kapa ya bankeng yona eo ya hao yo ntse o thola SASSA ho yona o lo e kwala ke debit order ke re ntwe e ya bankeng yona eo o lo e kwala ke mo ke boneng teng hore re tsanka ditšhelete tsa batho jwale re balela ka mona o batla ha tla o tlo mo patala ka di-terms tsa ba bangata ntate Thuso batho be le gore ke la ka kopa hore ka nnete ba se ba fuwa disebeletso tsa mmuso maobane ba tla ntshwarela ebile se ke kopile tshwarela empa ke ne ke qenetse batho ba tshwereng masea bonkgone le bontatemolo ba tletse ntho tse nang le bonnete ba senang dijo ba lebeletseng gore application ya process ka tsatsi leo a thole ntho e tlareng o tlo kgola ka dikana motho o tshwantse a tle matsatsi a mararo bane line e tlatsitswe ke batho ba nang ntate Thuso ba ileng gore bona mosebetsi wa bona ko tšhentšha dibanka mehlena le mehleng mme ke tse ke batla kopana le minister ke mo jwetse o tlo tlhokala ke re tle ka policy ha motho a go batla go tšhentšha bang ke ge a ko tle ka mora 6 months tle re ba bona ntle o ko tle ka mora 6 months obane mabaka bona o ba mametse kaofela ke lebaka le leng ya o qetela hona le batho bana ba kadimisanang ka tšhelete ba ikentseng dibanka tse ding tsa bona tse le gore ba lela o tsona kaofela batho ba o le bona ba re batho bana ba ye SASSA ba batlele confirmation letter le yona yo ntate Thuso bopaki ba hore o mo amohedi wa grant le bona ke ba gutlisitse ntate Thuso ka ba ka kopa ba sebeletsi bana ba mmuso ke kopa le se ka ba la thusa batho ba bopaki bo re batlang fana ka bona ke bona mo re reng di ya di masipaleng ha o lo apply-la ntwena yo twinki dinyehlisetso kapa indigent ka ba ka ro ba sebeletsi ba mmuso hle ngole hantle ha dula Mangaung le ngole hantle Mangaung municipality hore se ka ba to whom it may concern e be le ntho e leng gore ha e tlo tšhintšhisana ka lona le ya mono masipala ha etse le copy o tshwanela a enke e le original e le jwalo a e kenye filing ya application ena ya motho ena a batlang o thola dinyehlisetso jwale ke bone hore ka nnete hona le dintho tse kwalang service delivery tse kwalang hore ebe re attendile batho ba bangata kapa re thusitse batho ba bangata ntate Thuso re duletse ho thusana le batho ba tletseng papadi ba nkang tšhelete ka mona ba baleya SASSA ya etsetswa ho kwala debit order ntate Thuso SASSA ya etsetswa hanyane fela re tle re fetele mona o tso tla qetela taba tsa hao ke mo premier wa province ya Freistata Mantshewa ke lebitso laka kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le ke nang Mantaha ho fihlella la bohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng mo ro fang ditaba tse ka sehlohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba ro fa le hloho tsa ditaba tsa dipapadi ditaba tsa kgwebo le moruo re ba ro fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media re boetse re bua le ka ditaba tse wena momamedi o
o batlang re bue ka tsona go tse bobebe e be ro batlela ditsebi le ba ikarabellang go fana ka tharollo dilong tsa hao se fetwe ke Makumane mona lapeng go Lesedi FM. Mantsheua ke lebitso laka kopana le nna lenanong la ditaba la Makumane le kenang Mantaha ho fihlella Labohlano bekeng ho tloha horeng ya bohlano ho fihlella horeng ya botshelela hoseng mo ro fang ditaba tse ka sehlohong mona lapeng Afrika Borwa le dinaheng tsa matjhaba ro fa le dihlooho tsa ditaba tsa dipapadi ditaba tsa kgwebo le moruo le ba ro fa monyetla wa ho ntsha maikutlo ka tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media re boetse re bua le ka ditaba tse wena momamedi o batlang re bue ka tsona ho tse bobebe e be ro batlela ditsebi le ba ikarabellang ho fana ka tharollo dilong tsa hao se fetwe ke Makumane mona lapeng go Lesedi FM. 159 fela boloka 75 randa kenyeletsa le sono maphodisa 1.5 liter ka 5 randa qa re o ratela yona la bone lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo ka leboa mopremere re ka qetela taba tsa rona enta tsone ke re ke hlokomedise batho bohle ba ileng hore ke batho ba amohelang tshehetso ena ya mmuso tswa mane lefapheng lena la rona la SASSA hore lefapha leo ha la etsetswa hore le ne le tlo kwala di-debit order kapa le ne le balise batho le etseditswe hore re thuse batho ho thola di-application tsa bona di tsamaiswe ka nako batho ba rona ba kgone ho thola dithuso tsena tse leng ka tsona ha bana engwe income jwale tlohellang lo re ja nako ya hore ebe ke tšhelete ntate thuso o dula o bona motho a dutse a etsa ntho e lengwe hangata tshwantse re thuse batho ba tswe officing ha ke ntse CSG o tle ka yena ya bana o tle ka nako o thunga e tlo for review ha re ba kgone lo etsa di-review hona le batho ba dutseng bene ke eno la bona le kwetsweng ha o blokile bana ba dikarete ba fihlileng through ba dutseng ka pele ka mono hobane bona ba bale bo matshonisa jwale ne ke batla ipiletsa sa sa Freestata hore jalo ka mo preview ba tsebe taba ena ke batla ho nka hodimo kwana hobane la tseba SASSA ikarabella national man re ke re tleng ka lano la hore mabaka a batho ba tshwantseng ba tshentse mona bo ba kgollang teng e tshwantse be a latelang e seng hobane ba kopana le batho strateng mo ba re ba bankisa di-policy ba dumela ha ona motho a ka hulang ho wena o sa mo fa ditokomane tsa hao tate thuso ha ayo ba bang ba rona ke bana ba yentseng ke re ngwana yeno ka bosontso lo motshwarisa ka polo etsa affidavit o entse fraud ene le wena o ntso balea motho o mo kolotang ka go lo change di account o tsebe le yona re bala le ho tlola molao ke tlola molao bane o tlile ho nna o re o tlo nkopa o tlo nthusa kapa o ke a o thusa o tla lefa ha o tshwantse o lefe o ya mane jwale o lo bula banka engwe ha o tloa mono o ya o SASSA o lo SASSA le ska la hlola le Kenya accounting yena le Kenya accounting ke batla ba tsebisa batho ba Freestata ha le sa hlola le thola service mo obane ya ka pele re itse ho prioritize kapa ho fuwe batho ba hlokang ditshebeletso tsa SASSA se mosebetsi wa bona ba dule ba tšhentšha dibanka 6 months ba lla batho ba ga 6 months engwe le 3 months batho ba re tšhentšhisa dibanka mona ba potolwa ntate thuso ne ke re ke ipiletse a ke re tloelleng ho etsa dintho tseo ha o entse tumelano le monga sekoloto tsamao lo qetella o lo etsa tumelano e fetang mono tloela hore sa mosebetsi o mo kana-kana wa hore be di-administrator tsena tsa SASSA di dutse mona o tshwanetse di pantshe di-application batho ba tswe mono ba thotse thuso hore ba tlo gola neng jwale re sebetsana le di-change tsena tse ba di etsang batho ba ne ba khutle bo 3 days mono ba mathela ntho e lengwe thank you ntate ha ko le bohle mo premier o buile taba bohlokwa haholo buile taba bohlokwa haholo tabena re tlameha re bue le momamedi motle wa Lesedi FM ya fumanang tšhelete mane SASSA man o buile taba bohlokwa Messotho a stolokwe ke le boa mo premier ke le buile ntate thuso mo premier ema pele e kare le ne le tlameha hore ebe lile la ba reitsimane ya ba ho ba le mathata a marangrang jwale ba kopa hore nakong e tlantle officer mo premier e khutla hape e ka re ne le tsama le bo NYDA ena ya batjha le tsama le bo mama le tlo thusa batjha ka mane ka rates empa la ba le bothata ba bo motlakase le marangrang
re ntse re lokisa bothata bo ntate thuso ke a ba tshepisa hore re tlo gutla re tla mono mme ebile ha re tla re batla lo bua le bana ba eleng hore ba moelana tšhelete ena ya SASSA re itse re tlo nka mohlankana o mo tsebang e leng a tlo ba rotloetsa hore ba ka iketsetsa eng ka tšhelete ena ya 370 a tlo bua le bona mohlankana a ka Everton ka mane Ntsele a tlo bua le bona le mona Mangaung re tla le bitsa re tlo bitsa ba ba kalo ka bo ma 5000 SASSA ntse re ntshetsa di-stats tseno tsa rona ba ba kae ho ya ka masepala le bona re batla ho tlo sebedisa Ntsele a tlo ba bontsha hore 370 e ka etsa mehlolo e jwang. Mopremiri ka nnete ke ikutlwa ke le motlotlo ke a leboa mme ha o tla bona o mmitsitse ha bua le bona moshimane eno hore na 370 350 e etsa eng e kgona ho etsa bophelong ba motho. Thank you Tate Thuso sentse re lokisa ba re tshwarela ka re itse ka mono re atla re tlo tla le di-service tsena kaofela re tlo ba fa tsona mono ba le bana ba registerang di-corporate batjha ba i-registere mono le di-company tse batlang ho thusa re tlo tla le tsona ka mono Tate Thuso. Ke a leboa mopremiri. Thank you Tate Thuso. Hayate mme. Ke o taba momamedi motla ha tswa jalo mopremiri o mpe a metsotso e 26 ka mora gore ya bobedi nna ke a le tshaba le CDFM ke a le tshaba gore ka e tshaba phapusi ene ke leng ka ro yona ya khatso ka e tshaba Thabang mona go tle tlo tshwara ka letso a go tlo nna mona jalo ka re le go maranrang wa tswa go tshwara ka letso moshimane wa ka gore bona gore na ha re ntse re bua le Ntsele rona re bua le Ntsele bona go itsala ke o mo a go tla go ntshwara ka letso bona ba re go maranrang mona batho ba re shebile ka ofela monna great good boy excellent yeah bona fela ntse re bua le Ntsele mona re bua le Ntsele ke mona mopremiri o tlo mo kopanyetsa ka ofela batho ba fumanang batjha ba fumanang SASSA a bue le bona ba ka nqane go 5000 a fitisetse bona le yona ya o aha isinkwa sethu ka mane ka Everton ba tlo monka ba tsamaile ena hohle mo batho ba fumanang SASSA teng Ntsele monna re a le bua le CDFM ya mesebetsi ntate ai sebeletso ena e kgolo a kgolo tshwantse re mathe le ena a ba fihle ka Limpopo a tloe Limpopo a Mpumalanga tlo Mpumalanga a ye Northwest gore na ka 370 ka 350 motho o ka etsa eng ha o nana ntle mona Ntsele re a leboa moshimane re a leboa moshimane re a leboa monna re a leboa Jabu a tsamalela ki wa upola pina na haile tuma holo skatana sele se tla o sutla
hlopha pina monate-nate pinena ke tša buen la ke sekatana seno se tla o hlophama se tla o sotla metsotso mašomo mabedia le metserobong gantle o leba goreng ya boraro a o le tšena mothemote jwale re kena mona re tswale mona re kena mona re ya kokota hahao mono re ya kokota dibakeng tse fapaneng le mesebetsing re ya kena ke labone bekeng ka jeno mohlomong ngwaneso o motho a ntseng a batla mosebetsi o batla o ithekisa hanyane fela mona o le Sedi FM ke tlo fa sebaka nomorong ya 086 000 3084 ke a pheta 086 000 3084 ore he ndate mtaung ke tswa mosebetsi o itseng mohlomong na le motho a ntseng a ntlhoka mono ke nna enwa ke tenga ke tla o fa sebaka athe mona ho Habakuke ke tlabela ke ba le wena hore ba tliseng ke re ba batle ba borona hohle mo ba leng teng ntate Thuso ke le modikae 79 mo mamedi ngotse jwa jwale di kena di ngata di lahlela kwana mo taung dumela ke kopa thuso ya hao ka road accident fund ke na le ngwana le modile 10 medula a thulwa ke koloi ka 2022 ka kenya kopo RAF le ka jeno a ksofumane mohala ibile ngwana o sabile a tshwere ke sethwathwa o tsama a wa fela re a kopa ntate Thuso nna ke ka mona ka Bothaville na kopene ha o ka mo ka Bothaville o ikentse le qwetheng kapa o ile wa ikisa wena road accident fund e re ko le tsetse he ka mona ka Bothaville ke kgone ho utlwa taba ya hao ke a bona tshwantsho sa o kisena mona o rotse skull cap mono ko shebile ha ko le tsetsa mona ke bona mo wena o inkileng tshwantsho teng nkarabe ngwaneso nomoro ya mohala e fella ka 6131 jwale ke a o letsetsa hona jwale e re ke kutlo rena ko fumane dumela ngwaneso dumela ntate Thuso le kapa ke a phela ntate ko wena mona ka tshwantsho mona mo rotseng skull cap mo ko wena ya ntate Thuso ke a bona ko shebile kwano mpolelle kwano mona ha o etsa kopo ena RAF o yentse le qwetheng kapa o ile wa ikisa ho bona a ske sintatwaka ke kopa ho fa taba ena e felletse ntate Thuso motho a entseng kopo ke ausi wa ka nna ke malome wa ngwana ile thulwa ke koloi ausi wa ka ke ena na entse kopo empa kopo o na entse le qwetheng jwale le qwetha le ha le sa fumaneha mohaleng o lekile le founela o twa selemo se fetileng ha sa fumaneha alright o iketile ntate o nkarabile jwale fela ntwe e re ke tle ke shebena ntwe ke bona mona ha ke sheba kwane ka re ausi hampha ID number ya ngwana kapa ID number ya hae empa ke tla leka hore ke kope bana besoro ba mpe ba mo letsetsa ha re fa di ID nomoro tseno okay ya ntate Thuso jwale nna ke mosebetsi no kenana okay ngwana mesebetsa ke a leboa mtshana ke a leboa ntate Thuso mtaung tsatsi le monate ntatwa le wena ba letsatsi le monate motho motlehem ba ka mona ka Bothaville me ke tla leka ke tle ke shebe mona hobane ausi mona o re ngolletse ka nnete o re ngolla empa bothata bo bo entseng ha re fa le ID number ya hae se ile hona hore ke kope bashana beso ba nna ke re ban ke kopa tshwarelo hle mo letsetseng le mpe le bue le yena o na le bothata hobane le qwetha ha sa le fumana bothata jwale kore ha sa fumana le qwetha me ngwana o sabile a tshwerwe ke lefulena la howa ke fitisitse hle ausi ka mono ka Bothaville ka mo ka o bo mokhoje ka o bo thera moshodi mowa e re ke nke mo mamedi mong a ntate Thuso dumela meletse mengata kana e fetang ketetse pedi ntate Thuso dumela ke nna itumeleng ke ka Ramolutsi Feldun Scrona ho bo olikwana mane ho bo VMM Mochochoko bothata ba ka ke 370 e entse jwang 370 go etsaetseng o ngola fela bothata ke 370 go etsaetseng ba ikwetse na o kile wa ifumana ke bothata bo kae nako nngwe tlang ke a o kopa hle wena ngwaneso ka mo ka Ramolutsi Feldun Scrona ha o ngolla ntate Thuso motaunga etsa hore taba tsa o di felle o tla papa o etsa hore taba tsa o di felle ha o sana di telegram hona jwale ngwana hlaile maleri batle a potlaka wena sa potlake maponesa ke a o monyako ra ha monyako maponesa a isa le ntwani ya telegram
kgale fedile Telegram ha e sa leyo wa e hopola ka khola ha itsebe ngwaneso o rukile ba le ntho le Telegram ha bane ba romella molaetsa fela ne ba sa ditaba tsa teng bane ba di kgaola ne di le khutshwane ngwana hlaile maleri batleya potlaka weekendse bane ba tshojwana ha Telegram e rometswe ke nkgono a re siyo roleng la dikatse wena tala patala ba qetile morobane ha itsebe Telegram Salmunyane ha itsebe Telegram morobane ha itsebe Salmunyane thaba mona wa itseba Telegram the ne bitswa Telegram Telegram ntate thaba mo Salmunyane o wena o ka tseba Telegram ma no tseba hore ngolwa jwang ha o ile posong no tseba hore na ha o fitla posong o ngola jwang ara ntate mtaunhle be butle ka itseba Telegram ne ngolo o fumane ngotswa kana ba re tla ba re fela hanyane Telegram Ere ke fete he mo mamedi ntate ona nketse ditse yona ka mona ka Ramolutsi Feljun screw ka tloa Telegram on Ramolutsi Feljun screw ona ke Edward ke le ka kgaula lotu letsoho o etsa itse jwa monna ke road accident fund ka pa ke compensation ndate thuso ke wa khalane ke le ka amea kotsing ya koloi Durban ka di 25 tsa April ka ya spetlele King Edward ka kgaula lotu letsola ke ngwa ditshepe ya ba ke lemetse le hlakoreng le na le letona ha ke ya company ka fana company ya register ke sebeditse selemo mono bona mona ngone tshwa wa re ngolla idea ha a wa ngola dintlha tsena hantle re ne re tla enka ele thabang re fitetse bana ba compensation bo mhluli hore bo mhluli ba o letsetse ba o bolella hore na o tlo wetse jwang jwalo o ngotse fela mathata a o hlaetseng le hore ke mona ka bomadima be o ile wa kgabula loto o tlo ngolle dintlha hantle ka botlalo re khone o enka rona kwano mona hele thabang re fitise re fe bontate mhluli a skitse ngwaneso ha ile mona ka selemo fela o sebetsa ya ba so bile o kgaotswe loto ke ntwe bohloko a holo yewa ke kopa thuso mabapi le ke rangwane ke ntate silicosis makoloscope kiena re ro arabe ka metsotso e mehlano fela ka metsotso e mehlano re tla o araba hore na ho etsala eng hobane o re ntate o na tshwerwe ke TB ena ya dimaene TB ya dimaene ka metsotso e mehlano fela re tla o araba re ke shebe mona ke atametse hantle moshane tswa tsebo tla e bona ke ena ke shebile ke na makoloscope o bile o ngotse monna o ngola mona ke latletse ntate Shalo ntate Shale a ko nthuse ka pele hle ngwana mme e ra ke khutla mabenkeleng re be re araba ntate ke a kopa mshana sebeletsa tshaba mo ndwalo ka o se sebeletsa ka metla o se thusa ke tloa mabenkeleng tara ke khutla mabenkeleng ha morashale a se dikopanong ke tlabe ke fumane e karabo o tla mpha karabo ke a metsotso nga mashoma mabedi ona jwale pele ho hora ya boraro dumela mo kantoronga dumela ngwana mme mo tseleng wena tswa ngo lata bana kganna hantle ha e chate koloi Durban e malala laotswe na o se o utlwile ka SABC ha se kalane fela e o ka streamang ho yona empa ke sebaka se utlisetsang mananeo ohle a television le radio ka dipuo tse 11 kaofela tsa kwano Afrika Borwa Mamedi ke a o dumedisa ke a wa moela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi nna ke tlo ke phutla mereki ya pele tsenyane di tla dintshetse morao khotso ho bolelang hore o le kae kapa kae ning kapa ning ka puo efe kapa efe o ka thabela mananeo a hao le ya ditaba smart TV tableting le cellphone ya hao downloada SABC Plus app ka jeno o ingodise ho sabcplus.com ke mahala a o fang bokgabane ba ho mamela di radio tsa rona mo le o keteka botjhaba ba rona bo re ikgantshang ka bona SABC Plus #still home
to the sound of our nation. Na o se o utlwile ka SABC. maobane go bapetswe me Kaizer Chiefs e ne e bapala le sehlopha sa ne le Ntabang Sekhukhune ba ne ba bapala le Sekhukhune ba pile papadi eno ka ntlha tse 2-0 maobane ba ne ba matha maobane papading ya bona ba ne ba matha maobane ba ne ba matha bashimane bana ba wa mokwetlisi the cruiser ile nga ba Kenya hantle karolong ya pele ba ne ba matha jalo go no bona re hona le ntho e etsahala mo no bona la ra hona le ntho e etsala mafera ga beke ba tlabe ba bapala le Sundowns tlabe le papadi e kholo eno tlabe le papadi e kholo go ne bon Sundowns ai ba e bolona ba e bopa ba isa kwana le kwana ba isa kwana le kwana me ba ba khonne go hapa papadi eno ka ntlha tse pedi ho noto ke ba bone bashimane bo phili ke ba bone bashimane bana ba batjha ba banyane bana ke ba bona mona ba matha bo vela ba matha mpemmane mshimane ona tshwere hantle yena thewang KwaZulu Natal natla seno sa KwaZulu seno mpemmane sene sama hantle sene se saga ke a feta ke metsotsong e 15 pele go gora ya boraro empa ona jwale ke metsotsong e 17 pele go gora ya boraro dumela ngwana mme dumela momamedi o ke mo ratang khotso wena wa UIF ke latlhetso ntate Bolofo ka mokoparo ampa o letsetse hle a gona o thusa wena wa Bothaville ka RAF ke kopile khathu mono re ampe a o letsetse wena nkgono wa ntlo ke latlhetse ho lebo mane ka re lebo a ko shebe bothata bona wa e re ke kene ntlong ya Gauteng mona e re ke kene ntlong ena e Gauteng jwale ke ntlo ya nkgono hona le nkgono ka Protea Glen o tshelletswe ke ntlo ka June to say o tsama robala di office tsa batho mona le motsae ke le motse 70 monna Thabang umphile di nomoro mona e re kutle hobane ba se ba ntitseditse Gauteng mona ba ntitseditse mona Gauteng hore ba khone ho ya sheba bothata bona ba nkgono lefapha la matlo a ko le bo ntate Panyaza kana go tsotla go romella molaetsa o nkaraba metsotsong e 10 ka le bo monna Panyaza ka le bo Morali Sufi wa mpha bo ntate Nkosi hore ke qete le bo ntate Nkosi ba tsamae ba ilo thusa nkgono ba ke ba etele nkgono ba ilo bona bothata bona ka mona ka Protea fela ke batla go bona hore na ausi ena re faneng ka nomoro tsa hae ibe ke yena ya re romelletse molaetsa o hona le ausi re a moletsetsa ke yo ra motshwara gona jwale re batla go bua le ena re utlwa rona ebe ke yena wa ka Protea a re fileng ditaba tsa nkgonenwa ya sena mo wa dulang teng o kena mona o tswa mona o kena mona ausi ko re arabehle re leka o ikopanya le wena re buisane le wena re utlwe go bana ba lefapha ba se ba ntitseditse ba kopa hona ho thusa walla mahala hae ha re tsebe ke utaba hai ka madima ba ke kgono mo fumana ke ne ke batla utlwa hore na ba se ba mo letseditse ba re buile le bona hore pele gora ya boraro tshwantse le fumane karabo ya hore ba se ba kokotile mane ho nkgoneno a tshelletsweng ke ntlo ka mona ka Protea fela ke kgono mo fumana ka tla ka utlwa bohloko banna Eish. Hai. Wena ngwane so ka mono ka mashaeng jwalo ka ID ya ntate Blokwe ha ke tsebo re na
lona di-ID le ya kae o ya mane kantorong ya Home Affairs ya kantorong ya Home Affairs mono o lo kopa thuso mono re ba lokise bothata bona ba ntatemoholo ya bloketsweng ID ya hae re tla leka gore mohlomong la ka ba hosane ha ditaba tsa rona di ka loka re ke re ba botsa rona jwalo ka ile mona o ntse na le batho ba bangata ba ID tsa bona di blokueng tshwantse ba itse jwang ke leboa ngwana mme ke leboa holo ka mona ka mashayeng o so ngolletse meletsa e 772 e mong ke no ngotse 626 ke ne ke sebeletsa ma India le motsepe di le kgwedi tse tsheletseng ya ba ke tloela mosebetsi 2025 jwale ne ke kopa gore o mpotsetse o ntate Bolofa wa ngola le ID ya hao a wa re fa ID ya hao ho hang ha o ye ID ngwaneso ke ne ke tla bua le ntate Bolofo o re ngolletse molaetsa kwa o pa o ngola di ID wa ngola eng kaofela ebe ke bua le ntate Bolofo ka bothata bona ba hao re o lla ntho llelang o illelang gore na ha o claim UIF batho ba bane ba sa ikenya ba ka o ka etsala eng ke leboa ke fitile wena bile ko romeletse molaetsa mono e re ke nke mo mamedi mong hape kwano ke feta ke na le bothata sepetlele la go etsala jwang sepetlele mo o re ngollang gore wena o na le bothata ke tla bosheba bothata ba hao Khumalo monna dumela hello ya ba ke fitile ka nako e sa fediseng pelo ke tlabe ke ya mabenkeleng re batiseng le yona iteng o ka ngolla mona ho 0 ko fa nomoro ya WhatsApp 079-758-5066 ke tlo bapalla pina monataolo pina ke a Dolly Parton Tomorrow is Forever empa ke tlo mabenkeleng pele ke kopana le nkgono wa bana Dolly Parton a ileng a hana bina le sebini se ileng sa tuma haholo America mona ka le kwana a hana o bina le sona a nke ka bina le wena re ya hona jwale metsotsong e 10 pele ho hora ya pele tabeng wikina hona jwale ho ngolwa molao o motjha ebile sontso o ngotswe haufinyana o tla be o fitisetswa diprofinsing hore batho ba bue ka ona ba tlatselletse mo ba tlatselletsang mo ba sa tlatselletseng teng ba itholele molao wa ho hirwa ha melata tjhelete e nyollotswe hona jwale ka ho ya ka molao o motjha o tlang ho tikinwa haufinyana ha ba fumana o hirile molata ya senang mangolo 100,000 rand kgetlo la pele kgetlo la bobedi a ba o tshwara 200,000 rand It's a short birthday, a major birthday. Ke Major League Birthday ya Shoprite mme re bolokela Afrika Borwa 2 billion rand hanghang disolong tse jwalo ka 750 gram ya cheese ya cheddar kapa ya Gouda ya Crystal Valley ka 109.99 o reke le di 1 kg tse pedi tsa Clover vanilla flavored custard ka 48 rand fela disolo di fumana mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freystata ho fihlela ka di 19 tsa August 2026 ha Shoprite fela ere ke sabe hantle ke metsotso e 10 pele hora ya boraro okay utlwa tekena sebata tekena tau thodi a dumela ke a tekena ke tswela pele lona borra di taxi
bomma di-taxi ke kopa le mamele mona molao motjha o tlo kena tshebetsong ha ba fumana o hirile motho eo e leng molata ha ba o tshwara ha ba qeta o tekena fela molao ona ke 100,000 rand a kgetlo la pele kgetlo la bobedi ke 200,000 rand kgetlo la boraro company ya hao ba ka e betsa hlong mona ka 1 million gore o patale 1 million gobane tšhaba sealla se re go hirwa melata bona ha ba hirwe kwano ha bo bona Afrika Borwa jwale molao ona haufinyana batho ba tla be ba bua ka ona makeišeneng dipolasing metseng le metsaneng ha ba qeta go bua ka molao ona ba kentse mo ba kenyang ba ntshitse mo ba ntshang teng molao ona o ile go tekenwa mme mmuso wona jwalo ka ba se ba ngotse ba qala ka 100,000 rand 10,000 yane kapa 40,000 yane jwale ba intsha jwale ya 100 ha e tloa fela ke 100,000 ha ba fumana o hirile molata ba tlo o botsa gore na mosebetsi ona o etswang ke abuti enwa kapa motho enwa na ke mosebetsi o ikgethang na ke mosebetsi o special na Afrika Borwa mona batho ha ba tsebe mosebetsi ona na ha ba fumana gore o hloleha o araba tseo kaofela 100,000 rand ha o le monga taxi ba tla o botsa na ha ona di-drivera mona Afrika Borwa na mosebetsi o jwalo jwalo ke o file motho motle ko hlokomedisitse ausi hlokomedisa molekane wa hao ha ile hore o sebetsa ka melata ba be le mangolo mme be ile hore ke mosebetsi o special haufinyana ba tla be ba tekena molao 100,000 to 1 million 100,000 to 1 million sheba bothata bo sheba bothata bo 100,000 to 1 million Take my hand and run with me out of the past called yesterday and walk with me into the future of tomorrow. Yesterday must be forgot, no looking back, no matter what, there's nothing there but memories that bring sorrow. Yesterday is gone, gone, but tomorrow is forever. No more crying, tears leave tracks, and memories find their way back. Tomorrow's waiting, let's journey there together. Yesterday is gone, gone, but tomorrow is forever. I care not for yesterday, I love you as you are today. Yesterday just helped to pass the time while waiting. We must forget the passing time. My love for you is the real kind, the kind that won't hurt you, oh never. Yesterday is gone, gone, but tomorrow is forever.
thola monate la Dolly Parton ke ena a ileng a ngola pina ileng a binwa batho ba bangata ba e rata e binwa ke Whitney Houston. I will always love you. Motho motle lefapha la thuto Gauteng le re le utlwisitswe bohloko ke ho bona bana jwalo ka no bata o mametse Thabang bana ba kapile di desk ba etsa patsi ba besa Alexander me ba re ne hlaile mona e matha ho marangrang bana ba besa di desk ba re ba iphuthumatsa ho se seng sa dikolo tsa rona tsa batho ba batsho ya ai lefapha le lutlile bohloko haholo ko bona bana ba nkile desk tsena ba ikapile ba dikapa ho tloa mona ba etsa patsi ba re ba futhumala ke thuso Motau ke Thaba Morobane ba nka mikotla ya bona o ijara hona jwale hore lo sane ntse ile letsatsi ho reng ya boraro ke ditaba ka mora mona o tla kopana le Thabo kopane le Lebo kopane le Morachabalala motho motle o ka ba jwang hankalata the Silver Fox the Silver Fox Lazarus Khakudi don't hold the rough momamedi hona le motho mona ho marangrang o sebedisa lebitso la lenaneo lena jwale ke nako a hlaitse tshwantsho sa ka mono ebe o nkela batho tjhelete re rata o kopa hle hore letle le hlokomele motho eno o nkela batho tjhelete bua le bona ho tloa mono a ngole a etseng ke skeme nthweno o ngotse lenana o lena le matla la jwale ke nako hlaitsa tshwantsho sa ka mono ha qetile o kopa batho tjhelete hona le motho a senga mo patetse bo 750 ranta o etsa re a kopa batho ba borona le skela patala batho mona di social mediaeng ka leboa hora ke boraro ena ke na ka hore ba lwe ditaba o le Sedi FM ya tango balla ditaba o rengena boraro ke Mosiwa Tshweu ke lebula holo Tau mamedi dumela Botjhotjhisi nyewenga e amanang le motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya lelekile nakwana mosebetsing a Julius Mokhwanazi ha mmoho le batho ba banga ba bahlano bo bolela hore botlilo ba kgathanong le dikopo tsa beili tsa baqasuwa bohle
nyewe ena ya mana le ho kwetelwa le ho bolawa ga kgwebo Emmanuel Mbense ka kgwedi ya Mmesa selemong sa 2022. Ho bolela hore Mbense o ile a otlwa ho fihlela hlokahala Brakpan pele setupo sa se lahlelwa ka letamong. Moqosi wa botshelela o kenyeleditswe nyeweng ena ka jeno lekgotleng la magistrata la Brakpan moo bohle ba tlileng ho etsa kopo ya beili. Ba tobane le diqoso tsa polao tlatlapo ha molo sitisa toka ho phethahatswa. Motjhotjhisi Nceba Mtelwa wa Qaqa. We are opposing to the release of their accused on bail. Worship, I'm prepared to give my reasons on record. Worship, we believe that the accused are flight risk. They will evade their trial. The third point, Worship, is that they will also interfere with the investigations of this case. Ntatamofu Bevan Loftus yeo e le monga kgwebo ya dilori tse hulanga makoloi o boleletse komishene ya dipatlisiso ya madlanga hore o dumela hore mora wa hae ke phofu ya polao e hlophisitsweng. Gregory Loftus o ntse a teka bopaki ka diketsahalo tse lebisitseng lefung la Bevan. Gregory Loftus o bolela hore mora wa hae o bolauwe nakong ya letsholo la sepolesa le ne le kenyeleditse sehlopha sa tshebetso se fubutsang ditlatlapo tsa makoloi ya tsamaisang tjhelete profenseng ya KwaZulu-Natal se neng se eteletswe pele ke Lieutenant Colonel Diana Govender. O boleletse modulasetulo wa komishene Moahlodi Mbuisedi Madlanga hore ha dumele hore batho bao ho tlalewang e le bona ba bolaile mora wa hae ba yentse seo ka kelohloko e kgolo. I do believe that CRIC was executing contracts. I believe that. Thank you. Is it not more likely, though, that if this was a contract killing, the killers would have been discreet about it? I don't believe that. They are the hawks. They have power to go where they want to and to do what they want to. Letona la ntshetsopele ya setjhaba Dinapule le bolela hore le makaditswe ke palo e hodimo ya batho ba fumanang dithuso tsa SASSA ba fotseng mela e melelele ho ilo lata tjhelete ya bona ya kgwedi le kgwedi. Ka jeno letona le etetse dikantorong tsa SASSA tse Khayelitsha le Bellville, Cape Town e le karolo ya ketelo ya lona ya ho lekola tshebetso. Le buisane le basebeletsi ba SASSA hammoho le batho ba fumanang dithuso tseo mabapi le mathata a mang ao ba teanang le ona. If I take it from Khayelitsha, in Khayelitsha you have seen the numbers of people that are there. I was also overwhelmed myself with the numbers there and what it means for us. It means there is so much demand for SASSA and the work that SASSA does, but also it's so much demand for the grants. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba dikarolo tse ding tsa kontinente ya Europa di aparetswe ke leqhubu la bohlano la lebatama la motjheso o matla monongwaha mme tebello ke hore batho ba fetang dimilione tse 135 ba thefulwe ke ditemperature tse fetang 35 degrees Celsius. Nayo Romania e se qadile ho kwala ka botlalo setsi sa yona se le seng fela sa motlakase sa nuclear ka mora methamo ya metsi nokeng ya Danube. If you look at what's happening in Romania today, their only nuclear power station is temporarily being shut down. That normally would generate about 20% of the country's electricity. Across Europe, you've got major rivers like the Danube and the Rhine. They've seen a real reduction in the water level there. European countries and governments talking about the economic hit. Growth this year in Europe may effectively be wiped out because of the hot period here. Mamedi di fella mona di taba tsena tsa hora ya boraro ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bone re a thella afternoon drive.